Silav, roj başı var baş hevanno. İro em çen nûçejî ji were pêşkêş dikin, ronê roha hevalê min jî bimiraye. Em ê behsa hin aliyên tariyê şerê Kobanî bikin, ronê roha wîzanin demekî li tam di dema şerê germ ê Kobanî de li wê derê amade bû, tevlî şer jî bibû, birîndar bibû jî, paşê vegeriya Ewropayê tedaviya wî çêbû, nihara wî şewî baş e, ji xwe tevlî bernameyê me dibe. Îşev em ê hinek behsa serpêhatî wî bikin. Di derbarê Kobanî de rewşa li wê derê de nivîs nivîsîne, şîîr nivîsîne, helbest nivîsandine. Belkî di nava bernamê de jî belkî destpêka bernamê de be jî em li şîîrê wî jî helbestê wî jî godar bikin. Ez hema nedim sekinandin. Ronî Riha merheba bixêr hatî. مرحبا مامۆستا ناوخێدا بە سپاسیەتە دکم و سلااوش هەواڵێن مەگوواژات Mala te ava tam hefteyek çêbû cara herî dawî tu tevlî bûyî. Evet, tu derheqê vê dîmenê de çi dibêjî? Ev dayîka me tê îdia kirin em nizanin. Tê îdia kirin ku ev dayîka me ji Kobaniyê demekî ye li Amedê dijî, malbata wê heye, derdora heftê salî mecbûr maye biçe ji çopan xwarin zat peyda bike, kom bike. Yani vê derê de tiştek ku mirov rexne bike. Weke rûreşiya Kurdê me ê li Amedê bibîne mesele çi ye? Ew qas kartazê me hene, imkanê me hene. Dayîkekî me ji Kobanî çawa dikare bikeve vê rewşê? Mesele ev e gelo, çi ye wekî din mesele? نا مثلا نه یعنی کارساز دیمه چه آگایا وی هبه دایک کمه هفته سالی Tamam. ji Kobanî şerê Kobanî hatiye Bakurê Kurdistanê li Amedê li Tirkî dibêjin ya di gece qondiyakê da perîşan birçî kurê wê kanser û dibêje dema tedî dixwazin lêra bipeyvin wênê wê dişînin dibê kurê min esferî dikim ez parsê nakim lê ez derdikevim ji bo zarokê xwe li va derna tiştekî top dikim ez ne parsekim rûreşî çi ye rûreşî ev kesên şîrheram bê bingeh ji ser êş û azarên Kurd hatinin ser text û pişta xwe bi gelê Kurda kirinin û Zülfü Livaneliyan û nizam çepê Türk bi wan re poza didin lê pişta xwe bi rastiya gelê xwe re kiriye em dibêjin Kobanî bûye Stenbol wa bûye ne mesele ye mesele çi ye mesele gel tê parastin nê parastin birçî ye ne birçî ye ev jî neyîda ye nûçe ye yani nûçakeke min got ya Güneydoğu Ekspres û nûça Mehmet Türk e çêkiriye wan hasıl me di Nûpelê de ji ber Nûpelê de hat weşan zêde hat xwendin ev nûçakeke yani çakaniya xwe heye em nikabê ev îda ye yani ev êşekê rê me dide ev kesên demeke dirêj e gelê Kurd bi rê ve dibin dîşaredariya da tên ser text ser êşa gelê Kurd xwe ava dikin lê belê pişta xwe bi gelê Kurda dikin rastiya netewa xwe ji bîra dikin rastiya gel ji bîra dikin û şîrheramtiyê dikin ez dibêm qey yani dibê dilê de mesele ev ne dayîka îman naha ev dayîka tenê li ser çopê xwarinê top nake li Bakurê Kurdistanê bi hezaran malbatê wisa henin perîşanin lê belê mesele di Amedê da îro jinekeke ji Kobanê do jî dibe çe roja Kobanê ya cîhanê ya Kobanê bû em bi serbilindî dibe çe Kobanê wa Kobanê ew dayîka ye Kobanê ne ew bajarê ji dîwar û kevir e Kobanê ew dayîka ye waxta ew dayîka li ser çopê û biqîre dibêje kurê min ez ferî dikim min mekşînin ez ne parsekim hêlekê bi rûmet hêlekê dibe çe bi urf û adetê kal û pîra tevdigere û zane ferî dike li hêlekê jî gerek zarokên malbatê yê birçî xwedî bike yani vê nûçeyê porê min tîk kir vê nûçeyê vê dîmenê vî wenê ez perîşan kirim yani ya na em serketîne wî şerê da me serketiye me burada me wa kiriye dibe çe canê wê here cehennemê ne mesele ye mesele gel çi dike heger dayîk pîro birçî be ji bo zarokê xwe xwedî bike li Amedê dibe çe şaredariya Amedê yên çepê Türk tînin dawe dikin û poza wê re dikşînin û weke Tirkên gil dixwazin binerin ka çi xwastedî biratiya gelan ji min re difroşe nefroşe biratiya gelan ji min re nefroşe şoreşê nefroşe şoreş li dest çopê ye heger şoreş be şoreş hewceyê dayîka ji Kobanê emrê xwe heftê salî dayîka Eyşol ser çopê li xwarinê li Amedê negere eger şoreş ev be dûrî min here ev şoreş dûrî min here dûrî me here ha ev ne eyba min e eyba min hemiya ye ama eyba rêvebirên
Rêveberên Kurd yek li Kurdistanê hatinin serteq bin êşa Kurda di xêra berxwederên Kobanê û berxwedana Kobanê û ê weke Kobanê îro li ser textin û ew dayîkek heftê salî ha ji Kobanê ha ne ji Kobanê name dayîkek heftê salî li ser çopê xwarin top kirdît ha ji Kobanê ha ji Efrînê ha ji Serê Kaniyê ha ji Dêrsimê ha ji Mereşê ha ji Meletiyê ha ji Hewlêrê ha ji Silêmaniyê em îro çi rojê danin ev çi dem me ev çi sal ama tê propagandê vala maşallah devê me zimanê me weke şûr e Ronî şîrovate pir ne sert e pir ne dijwar e gelo na wextê merû bide ber çav ku li Amedê biqasî 2 milyon însan dijîn ji deverên cuda însan hatine karkerên sezoniye hene ji Rojavayê Kurdistanê hene pir însan hene yani şaredarî çawa dikare qisa xwedî li wan derbikeve ama erka şaredariyê xwedî li însana derkeve gelo erê ma şaredarî hatiye ji bo çi wêrê hatiye li xwedî yani bi taybet şaredariyê Bakurê Kurdistanê misyoneke wan din heye ne ew paqijî û temîzî ye rêv rêbaz bibîne kesekî birçî kesekî malwêran hebe kesekî bêxwedî hebe rêv rêbaz bibîne bi mira têkeve têkiliyê bi tira têkeve têkiliyê bibêje bedran mehê 100 frankê tê bişîne ronî mehê tu 50 frankê bişîne va tiştana organize bike sazî bike ne hew paqijiyê bike yana şaredariyên Kurdistanê misyonek xwe din heye em dibêjin ew wê derê bi hawakî wê weke ne hew şaredariyê tev bigerin heman demê weke dê û bavê wî gelî tev bigerin rêv rêbaza bibîne hunera wî gelî pêş da bixe hunermendên wî gelî jî ra dibe çi rêv rêbaza bibîne nehê li bir çî bibîne nehê li montaj bibe bi Tirkî binivîsîne welhasıl û welhasıl carnan faaliyetên dervey erka xwe eger bike dibe sebebê ku qayyum were ser şaredariyê jî dikare bibe bahane rêv rêbaz henin rêv rêbazê din henin rêv rêbazê wan din henin komelên me din jî dikarin bikin erê komelên dervayê şaredariyê komelên di nava şaredariyê de jî dikarin faaliyetê ku tu behsî dikin bel bi pêşengiya şaredariyê dikarin rast e meselekî mühîm e elbet me jî weke rûreşiya Kurdan pê nasê kir rast e ez dikarim tişta ku me amade kiribû dikarim bînim ser ekranê jî ev erê me tiştekî wisa jî amade kiribû deqekî tamam yani li ser sergoy Amedê dayîka ji Kobanî yani vaya heqeten me şermê de değile naroniye dixwazim em hinek derbasî meseleyên Kobanî bibin ji ber ku zû diherike dem heqeten me nûçe jî pêşkir hevalê berî em derbasî bibê ez dixwazim yani vî zelal bikim heyran ez ne li hengekî Kobanê û ez ê behsa li hengekiya xwe nekim ez jî weke kesekî bi hezaran ew kesên çû Kobanê û em navê wan nizanin ez jî ji wan yekim lêbelê ez kanim weke çavê min weke li wê derê weke kamerayekê bû ez kanim şahîtiya wan bibêjim ez siya wan li hengana bûm ew li heng bûn ez jî siyakek bi wan rabûm min şahîtî kiriye lêbelê serkan Kobanê nivîskarê me rojnamevanê me zaten derket bernamakê têr û tije yani tedî Kobanê çawa hat astê çawa ava bû çawa amadaykarî hat velhasıl tiştê dereqî Kobanê da bibêjim wê nevanabin tiştê dereqî Kobanê da bibêjim weke Kurdekî ji Bakurê Kurdistanê wî jî xwe sinor xistiye çûye Kobanê gotiye ka çi destên bê ez bikim û li wê derê şahîtiya va hevalên xwe ez kanim şahîtiya xwe bibêjim li vê derê mijar ne ezim û ez ne li hengekî Kobanê yani bir heval vê zanibin ev li vê derê ronî de nekeve pêş li vê derê bajarê Kobanê ser işkî sermişkî serxiştî serê xwedanînê ser tenûrî derkeve pêş û li hengên wê yani ez tam wisa nabînim ronî riha bi mehan nizanim çend mehemayî bi temamî li Kobanî ez sê mehaman sê meh tamam mesela tu sê mehan di dema şerê herî germ ê li Kobanî de tu di cepha di eniya pêş de bûyî tu bûyî şehadeta gelek lehengan fermandarên bi nav û deng ez dixwazim îro îşev tu behsa navê wan bikî em wana bi bîr bînin lehengî ku me di nivîsan de xwendine tu bixwe bûyî şahed yani tu bixwe birîndar bûyî ez bawer dikim zikê te de birîndar bûn çêbiye yan jî deverê tên
yani gelek bedenate de birindari heye mebxwe sohbeta me de jî te تدي bahs kirin. الولات ما دبيجي برني سهالة هن وبرني جران هن ولا حصل بيرنا من جران جهلا قناصتي داعش دا ويل مخست أو راس الزكي مضايا يعني بشتان مخست. İja digel ve birina xwe jî tu sê mehan li saha şermayî ez dibêjim muhîm e çavderiyên te bila bikeve qeydan te kî dît kî nedît niha te çawa nişkeva biryar da tu derbasî Kobanî bibî em wisa dest pê bikin paşê jî em şîretê godar dikin بري في دس بي بكم من بكون ودس كوباني بكم بكيف جيني كي جمال الريفك كوباني تشبو navê يعني şîretê çi جرجر يوم نا ام نبي شيرو اصلا كسي كي شهيره حسناكم tamam كسي نسال باسكين بينوكين رنگين شتاد نفسين نجوانم gotinekî ronî re heye dibêje mirovê me weke teyrê baz weke şahîn dikevin hepsa hemî dibin şaîr derdikevin basa sperkan dikin basa büyükan dikin yani hinekî rexnînî heye لا kesê از ناوم اما كوباني وك دبي شا از بقي باجاري جيهاني دا ايش بوي من هري بواتا اي بهري بواتا ددي كوباني جي نه باجارة گندكي ملي قضايا هل خاني حمي وك دبي شا زنجيرة وصل حمي بهبنا يعني كولان وجعده وان كوتشام شدي بيجي حمي بهبنا ولا حصل لا بيجي باجاري دلي من يعني ور جارجانا ايش يقب خرا باربل كم اما مبخرا باربل كجري با درو يتبيجروني برنامج خصوص تشيك مقوم ما وصل هذا كان شيء يلا فاز بكلم لباجاري دلي من دنيا سرو بن بو ازمان اگر كولان مرن ودفشيا توزانك كورد لوبان لدردوري توزانك کورد لوبان در دوره لوریک اکسیوی لپی چویان دگریا خاطر کی نیفچه بو سوت لسر باسکن کبوکا باس شکستی جیان جدل دل جبو جیانی کولان بدنگی مرنی دلرزیا چاو کور گهکر زمان لال گوتن پوچ حترش تیک چوبو خینج غیرتی هو اول سر پیاما بو جاوین حسرتا مستکخو نهو باجارک بارê netewekî bê pergal welatekî çar perçe li biriyê xwebar kiribûn hegir ronîk biwestiyana û bi janga xwe bida hev nehew bajarek welatek diket lewma bû dîlberên gerdenzerî dil bûbûn çiya sîng bûbûn star can didan lê cih nedidan ev bû mamoste mamoste silav reis mala te ava sehet xweş di derheqê bîranînên xwe serpêhatiyên xwe yê li Kobanî de xuyaye te pirtûkek jî nivîsandiye rast tê da çi heye pirtûkek qalin de ya rastî hê negiştî destî me min nexwendiye ez bawer dikim du pêncî an du çel rûpele ev 2017 da qediya welhasil bawka derheqê Kobanê da bû hewcebûna kontrolê hebû çû em dibêjin li welatê me me digot çû jor li vê derê em dibin çû jêr welhasil li wê derê destûr hat û pêr ez bawer dikim dora 2020 da nivîstiyekan da hat weşandin ji hêla meyman ve li Ewropa hat weşandin bi Tirkî sewaş duwaqlarê yanî bi Kurdî xêliyên şer ev ser dîsa yanî li heng nezim hew ez çawa min biryar da bi çi hêstê min biryar da û sewa çi min berê xwe da Kobanê û min Kobanê çi dît yanî ji malê derdikevim û hetanî ez birîn dibûm ji Kobanê dîsa derdikevim û çîroka wê ev e yanî weke belge fîlmekî ye wê demê em behs bikin pêşî te çawa biryar da tu derbasî Kobanê bibî tu li ku derê bûyî tu çawa derbas bûyî mamoste ez li Antalya bûm li Kemerê bûm wê çaxê berê 2013 da evêrîşa Cephetel Nusra ya ke hat ez çavê min da bete nabînim ya ke hat li ser serê Kaniyê bi rastî li wê derê min û sê hevala me xwe amade kiribû da ku em herin welhasil derfet çênebûn pirsgirêkê malbatî çêbûn
وهري داوية از إيدي أغيريش هات سر شنغالي إيريش هات سر شنغالي إيدي من بريارة وخاصة لستدا يعني دروجك غوصة دا هاجر مروف كردكي تر نجرة وخيالي من ور من لشكرية حس ذكر و تشتين لشكري من ور شوبان ومجي حس ذكر دمالباتك غوصة دا يجي مزم بهم عشيرة غوصة دا يجي مزم بهم شر وشر براتي وان حاصل طبيعي بمالباتي جي دما كدريجة تبقى أزادية رضا بنزاربتي أمرا تيكي منها والحاصل دمالبات هري داوية از ريبي شنغالي بوم اللي بلي ديسا هناك بشتريكي مالباتي دركت وحطاني دفرك شنغالي درك يجي تشوم ازويجي بيجم حطاني دفرك يشوم اللي بلي تشين ابو يجري شرحات هيلا كوباني شرحات هيلا كوباني تابكي هناكي شنغالي دي كتو من كنترول يعني غازي هاتبو والحاصل همن اغايات يعني شرحاتية سر كوباني وشر بري جرانه وحوجيه يعني بهواكي شنغال كتير بكنترولي قال خلاص بيا اي خلاص بيا ويا اي نبويا ذاتا او تشتكيدن اللي بلي حوجيه هلال بري خبدن كوباني ما بري خدا كوباني ما بري خدا كوباني لويدري مغروبك نيزي باوردكم سي 5 كس نيزي درو جال در دور سينور ما رينا ديتن در باس جبرك يعني بي داعشی چپر گرتبون هاتبون کوبانی کتبو وک حلقه دوره کی هاو دورا باور کمپینز 600 متر سينورين خصوصي دوي دريدا يعني ريهبولي بدي ويدريجي تانكين تركي حمي تانكو توب تركي خداون سر سينور وبريقه كوباني دا كربون نامليوان لكوباني بون ريتنا بون در باس بو هري داويه لبندكي امان ام لگندکی مان لودری بهواکی دروجا ام گریانا مهری داویه حوالی ام کرن دومیشه که بین دومیش tam لسر سنور ترلاکی گارس هبو yani اردکی تیدا گارس هاتو بو چاندن هبو وکه خویا دا کو دهره که هرسه گارس یپا اللي بلی ما حمیا خدانی بود نام دو حوالی جین هبو نمیدی جی ظلام بون ويدري ما قال السينور خص ذاتن زو امديتن تانكا وين حاسزو يريشي سر مكر امديتن اما يم كتون جي تدي دبيتشا دري ماين تيدا اما ريبري ما اي ام كوباني بو يعني ري ما تدا فقط ويجي درنگ يعني زباوردكم وقت 4-5 ساعات اگاهيش كوباني نگرت بو غوري وا اگاهين اولي دستي ويدا هبو خواست ما در باز کرد اما جی امری در باز بود نیست اسکری ترکات خواست ایریشی ما بکه یعنی ایریش کرد فقط لیبری خواست راستی يعني دبيتش دستور خاص شو قمطان جور از برد می برنامه فقط هم الكلك اما غريك هبون حميد شطمانيا جهان اللي سربي غرير سينوري باكوري كردستان كمان شوبان دما ايديش ما بكرا يعني بيت كتابن كاميرا يعني بفيشك ايديش ما بكرا بيت كتابن كاميرا والحاصل نكرن ام درباس وما جي ام درباس و طبعا ما خيان خطة تريني ديت الويدري شرعية يعني باش خطة تريني ذا شرعية ام كتن تكلنا في شر روني ويدري فيرجولة داينة بري كنت درباسي روجاوي كردستان ببي تشل بش خواهشت تو باجار انطالیا بوی باجار ترکیه بوی شرط و مرجنته ی آبوری باش بو خدمت کی ته بوش بو مالباتت زاروک ته بون روشته مالباتی چه بود چه بو یعنی ته تچل پش خواهش درواس بوی تچل پش خواهش ما الزوجي بو كوري من روشات نالجه منه او حكمه بو كچا من همشان جي ساله كجي مستر بو والحاصل زور بو زحمت بو دایکا مجی نفش بو دایکا من نوی مگلک شب حاصل ذکر نفش بو وی شواز در کتم من او تنی دخو داهیشت نوتک بردا و زوسا در کتم جبرك زاني بوم يعني وي پر زحمتي بكشانا والحاصل وصا يعني كوري من حفنه وكتشا مجي سالك جي مستر بو حمشان التجربه هي شرط تشو ترجمه من شر هبو قال لك هبو ترجمه شر هبو اللي بلي ما متخصص هرم يا ما ترجمه شر هبو ازوي فيجن ترجمه من شر هبو يعني وهلي ترجمه هبو فقط ليس
چون ودری مدید نزی کوبانی هنک آلین یه پگی و یه پجی لبعض که دکیرن دبیج درباس نبه یل کرکا مجی داعشن يعني او منابين نابرا ماذا كوب دبيتش براك هي خطة تريني هي هجر ام درباس ببن ام دكافن دسي داعشي حمي والحاصل وعندما وان وساكر مواكر هوالي مال درك دن دبيتش على البعضكن والباش ما رق ورق يعني تشك تاكن ما فهم كلام كتير انا داعشي لي بلي جاري مجبوري قالك محمي قدين داكوش خطة تريني سريمة بلند سريمة بلند ما بحث حمي جري وخدانية وكنيزي 6 متر ام حمي دبيتشال سلزكي قام بتشاربيا ام تشونن لي دور كتنن ويسامع قيان كوباني ريوتيا من كوباني وساد سبيكر ام تشون الويدري طبعا ام ديرك كسي دي تشون همين دي تشون مكتب رش الويدري برورد المكتب رش بو حوالي عيسى حوالي كيكم بو حوالي عيسى بو حوالي روناهي بو يعني ظلام روناهي بو وحوالي عمارة جي أرزورومي بو زينك نوالا هيديش بلكا ونوالا هيمش بجانا كريا وان يكمين وان دبيتش ام بيشورازي كرن وما دست بپروردي كر يعني انجي جار جانا پرورده يعني تنق دما آگاهی بهات شدوان لازم با مجبوری تو دچو والحاصل ما حتى امكان هبنا يبري تهاتبون او دچو فقط ام حمي بكلجان بون يعني ام هر نزو ام هر شهر زو ام هر نزو ام هر ما دنتي يعني ام مكتب رش تام دزكي غري مشتنور داي عند شيء مشتنور داي لی بشوی به تایبت يعني بچه دنیا خراب بینش در دور حل نجیبلو دارنا تدوین شرنویه لوی دلی هنک پرورده که کلمه گرد و زبقی هری داوی آگاهی هات يعني بچه دجمن حل نج درباس کریه برای خواب هواکی به ایریشک مزن تیسر مشتنور وی دمه ایدیم حمی درکتن هم حمی درکتن حتی بیرانینا مجه دمام درکتن چونکی هنکی ترسی چی بو يعني جو احتمال هي هنك دجمن كتبن هندري باجيرجي در دوري مشتنور راتشتكي وسا جهاد قوتن لو راوالي ام حميجي بي تشكون تشكي منا يكش دستي ما داتنا بو چونكي هري داوي غروبك چو تشك بخرابرن ام حمي بي تشكون يعني تشك جنين بو ويجي بيجي هوالي عيسى غوزو هوالي كميج ميرتين وناوي چو دا بيشما وهوالا ببا نيزي سينوري دري حتى از تشكا پیدا دكم لما ام درباس بود وارد که مریم دبن فرماندارتیا مریم کوبانی دابون یعنی جری ام جی حوالی جن را لی پرورده دید ام را درباس بود دی حوالی که جن ازبیقی او جنه کاتر سیا کچی گو حوالی اسلام درون آنچا بو گو حوالی اسلام درون تی بیرامن یعنی این جی بوی من جی دبیچه هلی که جی میرخاسیا جنه بو و هلی که جی کم بو آجن دن گو برا اسلام درون ایمه ام نارب نمیشار يعني هاتبو وين نقطة جنادي ظلام درافن وجنادن قبراء وبرافن إمام نارفن أمي شارك از دبيتش اللي بزي تمام دي والي عيسى زو دبيتش وك أمر دا زو خبيين النقطة كي حتى شكاتينم احتمال هي دج من غربك بكتب باشير والحاصل نيزي سوق الحالي اللي يدري هما كتن جالكي وحطاني هوالي عيسى وهوالي هوالي عيسى تشيك انين فقط بري ام دركبن هوالي عيسى يعني تشتكي توكي دا زي زوي يعني قلت جدمي جيبينك هم 10 دقائق السر لا تشيكر ام دورا تشال بينجا كسيبون وحميج زويج بيجي كسي يعطون شركر وحميج باكر بون بري قش باكر بون وكسي حمي اي ليسيبون يعني نا اي زانين جهيبون اي ليسيبون 14 15 شانزه 14 15 شانزه دنافدا از وسي هوالي دن هوالي بيدن والحاصل سي هوالي دن هنا عمري خو دبي تشدر دور نسيها لي بلي جوينا بمرا تشيكر جوينا كدروكي بو هما لسر نگا هوالنو شروية بليه كتيكا بباجر جمن باجار در دور بيش كريه ام كرد ياد فيدري دا امي وندا بكن هو حتى وياجي امي الفيدري ديروكا قدن نه بنفسينن ام كسك نارا حتى في شقا خوا داوي جي دو خدمه تقينن دجمن دا بتقينن لي امي الفيدري ديروكا قنه بنفسينه و تشتي جما ما جوان خورتر دكتشيا نرخي مايا باوريا مايا زانبونا مايا ورومتا مايا
أمي وك الشربان هلك الشر يقابلكن وأمي روما تقاجي باريس وكوان قريج مبن وكوان بيس مبن شر يقابلكن لي أمي الفيدري جوك بدن بنفسنا لهلك دولة ترك البند ما يداكو دبيتش أم هذا تسلمي وان ببا لهلك شعب الدنيا يسار ميا ولهلك يجي هيفيانا توكي هون وجدان يقع والحاصل يعني دبي هاوي بالراستي ام همي ما قصد ام بقرين يعني قصد بانظر لما كش طبعا كي تشتكي ديجيز بيشن دما رجع اولي ازهات دما اولي اولي عيسى ولا كي يعني الرياضه سفي ولا كي مزم دوري بينجا وبينج بلكي شيء بيجي طمنا يشي من يجي قلت يا قي سفيله الويدريه من قلت يا قي ولا كي سفيله از هری داری چون دیگه مگویا قالو سویل چون هرکس تدید روند هر چما ناره اوجی وری به ترجمه و خالو قربانو گو اجی هم از الجنبرازي خا جم زاروكي خا جم وبم قال جم وبم بقي تشتري دستي مجي بي يعني راست بيجام گو خالو قربانو بيرا حوالا عمارة بام بكر حوال روني گو فرمانداري ميت تشتري بيجي كرو يا من ور فديكر والحاصل هم الويدري هبلي عيسى تشيك وتشتانين و تابكي ويشاري إيريشك مزن هاتية سرقام روجا دبيجم إلي مشتنور كبكبة يعني مشتنور آرين ميرخان جانغوري آرين ميرخان كدبيتش شر قيداوي لسرچاي تو آرين ميرخان وهف ديت روني وهف ديت آرين ميرخان مديت طبعا كي دبيتش يعني تدي الويدري ما حكسي هبديت يعني ام تدي دنوچا در کت نظام 2000 3000 لشکری یپگی نظام چه نوستابو در دوره هفته کسی هزار دبیچه 700 کسی بود در دوره 700 کسی بود باور دکم اوجی تو ین دبیچه د باجر داوانه ام دبیچن آسایش يعني هجميارة كوسانين نوستابو حتى حوالي 20 جارجان ادکو گمدی چاپمنی وساد دبیچن ام جی دبیچ راست لی بلی در دوره 750 کسی بود تو ایک باجر د پاراستن يعني آسایشی والحاصل بجاري هذول ايه يعني وانا حميها هدودي يعني هذول ما حميها هدودي ده ماستر يعني دبي تشتكي تورد بها بحالي هذا سؤال كنين الباي بزياوي بهاتنا دبي دو ساعات ركعتا ياوي وصوا ما حمي يعني هذول انا ما حميها هدودي فقط تدي تبكي اريمي خاصه ميتك من فيراز بيج ما هدودي ما قفينا او تشينبو لبلي مديت اريمي خان باشلي والحاصل الويدري هما هذولي بيسا ازو باوردكم دو حوالسي والدن ام راكرن گودزو يعني چکمه که خونه پیشی که اونا کنترل بکن وزو هونی هرن جبهه فرعات جودي جبهه فرعات جودي شو جبهه فرعات جودي جي جبهه سقل حالي بو يعني اي جمشتنور وبربي سينوري تركيا الودري اراضيك فراهيه بدي تتك بيه باجر او در فرحات جودي قوردينا ذكر برنجان فرحات جودي جي تابكي امشاندن همن جبهه پیش لوي دري دبي شهاتيه كولان يعني بوي باجر بباريزن در ديما من هيلين دجمن تك باجر بهواكي ما يعني دبي پیش تا سبارتي باجر وام لوي دري شر ذكر نيسا الويدري شركر طبعا شاشي فربون نظر لنا شاشي او بيجم يعني جي اخاتيه كولان او الهيلا دجمن مايه قناه كور حوجيه او الهيلا ما اخ هيلا يعني كولاي قناه الهيلا دجمن هشتيه اخابتي فيلا ما حالبك قناه ما بر لازم حوجيه الهيلا ما داكو تتيدا وكذا راكذا نانخا بريندارا بو بينه والحاصل شاشي فربون طبعا كي من يجربنا كي خدي دبيچه دنا يعني فرمان بود نکن دم شاشي بانيا زمان مساله ثاني بون يعني كتب ثانيه اللي بلي إيريشك مزن شيبو لو قدر يشيبو يعني وي واري إيريشك مزن هم لقانيا كودا دنا ما مشتنور لدما يعني امهين اللي هي سينوري تركيا قال لك نيزي خطا سينوري تركيا ملي ما يراستي كانيا كودا وكانيا كودا دن شنا دياري مشتنوره مديت يعني ازبار دكم عليه بوس بيان ويفاري مشتنور دجمن قايهان سر والويدري شرچيبو وحتى يعني هلكي ما شركه تبكي همان دمي يريشك مزنتي سرمه
نا ولا وی روژی مشتر نکرد روژا دم پیرا وی واری ما شر کر ایریش که بی چه بحد وحساب يعني هم لسرمة هم لجبين كلاكامة وهم لجهاري مشتنور دنيا ودهار خرابوي يعني مستمرو طبعا كي ام شرواني نهبون او كسي الويد الجبهة شار دكرن جوان كسانا قال لك يعني دما اسشوم عفدي مهيب يعني دجمن اريش يعقوب اريش شرين شاردي إلون إذا سبيكر دما از چون عهده مهیبو از باوردکم دروجا وان از نکتم شر يعني بنده بوم از هرم شر از تشتي دبيجم از باوردکم 23 22 مهي او واورتانايا استبادن اري استبادن مشتنور كات مديت يعني شر المشتنور قال لك نوبو والمشتنور كات وقتی آرین میکان چلاکی خواه افسانوی لدار خص پیکانی جبور از گرکرنا حوالین خواه بدنا خواه خص بنی تانکی او و چه و بهیست و نوچه پیش را بهیست یان دوی دمه ده ناو دنگی و چلاکی بلاو بو چه و بو؟ نه وی دمه کسی نکتشتک ببیست از وی ببیشم یعنی مثلا تو لکلکاته چی بو بیه 5 متره ته چی بویه تون که ببیسته يعني نا درفت هي تبيزه نا مثلا البيشتا يعني بردا هوالي كليكات حد هوالي كليكات جوان شبه بتزانه اما مديد شرنو بو چونكي او مشتنور هناكي ام كلكي دري باجير بو مشتنور هناكي بهواكي وا دكت بشت مجي يعني ملي ميراسي حتى دكت بشت ما ام كلكي دري باجير بو بطيبت جبي ما كلكي دري باجير بو يعني جبهتنا هناكي دكتن ام هناكي بيش لو جبهتنا دكتن هناكي شون بما مديت يعني دما مشار ذكر مديت اللي وي دريد بيتش الهلكي تانقي يشكل الهلكي تانقي يعني قال لك جار دبيتش برا بنايات لباش ميدان البنايات باش ما خصنا وبنايات باش ما جيز باوردكم دسين هوالين ما ين وك زاغروس بكاردانين يعني بان قناص تشين مزنتي لابو واج محقق وصا فرق ذكرن لوي دري خصتن هل وها مديت يعني الياري مشتنو تان خيابون و اغر ويكت و دومان رابو طبيعي و درفتا تي تزدي دو دقه بنا رانينا چونكي دو دقه تو كان شعب قدش من لپیش ما دارین زيتون ابون ان این فندق ابون فستق ابون چه بو دار بو ان زانم لا چونكي مدو دقه نكرم شعب قد بريا راستي اريش كل همان دميجي بدوشكا اريش كل وين حاصل تانقو يعني نام يا خاصه تدعبنا ايجاري مقوت يعني هناك ترجبه يعني شر هناك هبو من دوي اخيرا ور كفريكي من رابو كفريكي چوچك من كل ادم سري قدر خص من بري وكفراز لا سري بدهان جار في شك تعط والكفر دكت يعني كفرج ده بسري هم دكت والحاصل وي روجا دن لوي دري طبي مديت يعني مش تنوكت ودي چونكي همان دميج باش مفجي يعني دي في شك مش من هاتم ما اما نب في شك كليشا او في شك دوشكا ونشوي كليشا عم تشتدن كان بيودري همان دمي بدوشكا لدياري مشتنور جي ايدي امجي كتن خطري يعني هم لبيش ما شر دوما شي سرمدك وهم جي بهواكي الملي مي راستي او ما دبينش دياري مشتنور دا بدوشكا ايديش سرمدك طبعا ويدي شركي مزن شي بو شركي قال لك مزن شي بو تشتي از بيجم بدي وي ورن بين نقطه از وی بيجم خو مسألة خوي اللي دري خو پر مسألة بو يعني قال لك هلالا باور كم وي جي بي وكسير رجع بو سو مشاركر اللي دري امسير رجع يعني خو بجعبي منه وبجعبي تكسينه بو فقط هناك هوالين ما او جوجوندا هاتبون يعني دبيش قاف بقاف داعش او غير كل وشين هاتبون باور كم 10 روز بو 15 روز بو يعني حجري 5 دقائق رازب يا نزب جري داعش يجي وردست السبيرة بطيبة شاري السبيرة سي السبيرة دما دبي شا إدي خو تدي قرم دبا جران دبا مرو تكونا كان بخوي أوي دمي هجميري وان بربو خدقش تكرن مديت دوريا قتشي تكرن وإيريش تكرن إذا وقتا إيريش تكرن تدي مجبورية قرك شربك داك أو شر نكت هو بدي بكوش باراستنا تنهي اللي تيك حميزاته تنهي يعني قريت الشعر بتم بتاكين تم شعبي بترسين راتنا بتشعر
رونی به دستورات از ویدری من نقشه کوبانی آنیه سر اکرانی همان اف خط از زر که هند بینم ویدری اف سینوری دنابرا سوچ و کوبانی دایه خط ترینه اجنه خط ترینه اج برویرا داره هلا روجاوانا داعش اف حمی تشتن رش هند بینن داعشه هات حتی کت نوا کوبانی اف جیک و آنها هند بینن tam نزانم اون مدبین نبینه ویدری ماوس او مشتنوره گری مشتنور tam dikeve navbera Kobani u sırrı ne herhalde tişteki usaya dikeve navbera Kobani u sırrı ne var hasıl jüveder yani re jüvederi razı hele yek dihari keleka müştenura yek jibine müştenura re daha yani var hasıl eğer tu müştenure bigri greki pır bilinde tu derke bir servi giri tu kari tamamı Suruci bibini Bakure Kurdistan bibini Kobani bibini dereki stratejik eğer te o girt ایدی تو جوی داری به ایرشی خپک دینی حاکمیت کوبانی که دسته داعش او گر ما مستبزانه من كبون الخطة تدي خطك الصور هي خطك الصور يعني برسينور هي دناشيدا هي أولوية دري على ريخستني هي أو غروب شت جبهة ما أو بو يعني أو كسنة أو أنا أم بون جبهة ما أو بو أم هناك البناء جبهة ما أين أو بو أم أو غروبك جبهة ما يقدر بو امیدن نظرا ما مشتنور دا گریک هي و گریک عنیا کردا بو دجمن ذاتن گریک عنیا کردا را ادوی نظری را گریک عنیا کردا و نظر ما مشتنور دا او در براو او گریک عنیا کردا دوی دری راكت كوباني والحاصل وشبي يعني معناها وشر داعش راكر چونكي اجايب ايريش كر يعني بهواكي ايريش كرن فقط هذا الحمي راض زين يعني هم تلف راض زين چونكي ايمن بقى دروجه سي روجه را نظام و جوانكيش كوباني وتشكتار ويعني الشيء كت زانم خدي عمري خو 15 16 بو لي بلي وين مالباتك كبرمي الخاص بو بيرا نافشا دام مدي صاحب دي قالك جامعه دي او حتى جاني وار هبو باور كم اوج مالباتا وي بو مالباتك جواني وي برمي الخاص بو وي روجي وي كوري ايمن ازات مشوي رانا كبب يعني هيج رانا كبب مو يشاوي رانا كتما وانتاجك من الشبيع بو فقط وي كوريجي مدير رانزا اما جبدريجا مجبوري الحر الي هر شربك حتى ما تشوف هذا لا رادكر تقول هذا ناتشنابه يعني شكا فرادكر شر دكر هي تجندير ندا يري حق توادكر تدي كت ثوره شو الكلكا وي شر دك يعني بفكره از اول كلكا منه از تشخب رادكم تشار دبه واز تقينم ودوي تقطقا هين تدي في شيء كده تدي صرات كده يعني از بين هذا فازم شنو نشان بدم خطريه نشان بدم حق قاسي درام بو يعني دبن نامليات تبن كده رادك يعني هوقص بيخوبون هبو مجبوري ترادك والحاصل دستي السبي ما إليش أوان يعني يا دقست بيتشا تكفنالنا ماشيكانت أم تام ما قلت يعني منيكي مولي بدني منيكي وقت بيتشا هناك كس شعبي خبرنا ما ده دقاب شيء بكن إليش كبي هم با دست بيكر تنابي جا دقري دبيتشا هندا قري كعنيا كردارا من كتية هندر مندية فقد داعش الهنبري ما شاردك أوزانه إليش كهات سرما بحد وحساب يعني هما دبيتش حل قافة عرضي في شكل كبش حل يعني توصل بيجا اللي بلي خازم بري بيدران ياخو لهنگا كيدم بينم لهنگا كي ميدن بري وي فرحات جودي جي هيفي دكم تجي لهنگا كي كوباني قالك كي مزنبو عين همان شبي شواطة دي همان شبي اللي مقويا تدي كنت كابن كوباني إليش كاتي سلمة فقط في شقة يعني هذا ما نجي بري قد جوانا دقيقاً فرماندار ما يجي جاندا هذا في شقة يا جاندا هذا يجي شبكة يعني الشارع كي وري نويا حوجية في شيء خاب يعني باش مقاربينه ونبيجي في شيء من قد فقط شاري بري مزن نويا وهذا الجوانن دبيجي في شقة يا ودم تشد عاشي تند نافون داجي كرد هبون والحاصل داعش هين زيادة بشكتي
هەری داویە من و ئەو چەکدار مەگوت حەیران ئەم یەک مەجبوری گەرەک ژمەوزیا خۆ دەرکەوێ ئەمە ئەم ژمەوزی دەرکەوێ حتا بێن باژێر وەکە نێزی 5-6 متر حوجەیە ئەم بمەشن لێت نکا بمەشە فیشە وەکە بارانی تێن وەن حاصل مەوا هەفتە پیوا یا بۆ بخۆدێ وێریفکی کا ئەس بگرم دەبێت چەکدار توێ شار بکە هەواڵە ئەم دبینە خەورا دەهرن یانی دەبێت خەو پڕ چیکە وەن حاصل توێ هەلا ئیدارە بکە ئەز هەرم ئەزی چەکا بینم ئەگەر نهاتم زاتن ئەز مرم و ئەز هاتم ئەز هاتم ئەمە بەحالێکی خراپ یانی بەحالێکی خراپ نێزی 5 مترە بە هەردێرا داکو فیشەکی تەنەکەون بەخۆیان دەرێکی مدی چراگەێکەتیە ئەوژی ئەز کێم زێدە قەرارگەها جیە فەرهات جوودی لێدمینەك و جەپە قۆڵینە دکە کێم زێدە تەخمین دکم یەکەمین جارش باژێر دەکەتمم یەکەمین جارە vەگەرم باژێر فقط لەوەی دەری مدی هەنێک هەواڵکیە یا هەواڵ ئەزم ئەمە تابێکی بین لە من چکایە خویدان و فەلاکەت و فیشێک تێن و وەل حاصل نابێژە فەرهاد جوودی و هەواڵێکی دیژی پرسکرێکی هەیە پرسکرێک چیە هەواڵێکە کە تێ کات خوازە بڕە چاوە ببە قەی فەرهاد جوودیتم فەرهاد جوودیژی پڕ بهێرسە زڵامێکی بهێرسە و دبینە یانی دبێت چە یانی باژارکە بکەتە باژار بەرکەتنیە هێرس بوو تەخێرێت ڕەویایە یا نەرەویا من بۆ فیشێک قەدیان خۆدی قاساکە کە فیشێکدا من بۆ ببێنکە ببم قاسە هەم مەزنە و ئەدی چاو بم فیشێک وەک گولێت بار وەن حاصل لە ئەو فیشێک مەبر مەوەیە واڵی پێشار کرد حتانی سبێ وزاتن سبێرا فەرمانەکە چێ بوو ئیدی بێ حەد و حەساب حتانی سعات 11 ئان یەکی نیرۆ مەلبەر خەدا تابێکی تێسز مێسز تەلەفۆن تشتێک دیگە ئەمریکام کاربینەش بەرگە دەنگ نایل وەردە بیست دەبێت چە یانی بێنابەر دنیا خراپبووە ئەما وی چاغیش نابێژ ئەسڵا پڕبان دەکەن هەواڵ سەر تێسزال هاواکی مەرازکەون تێگلی شونداڤەکشن و دکەون شەمبەری حتا ئەم پێ حەسیان حتانی ئاگایی هات هەواڵ جاندارە هات هەواڵ جاندار بۆ زۆن بکشن تابێکی ئەم دەما مەسەرێ خۆش یانی لە هەمبەر دوژمن ڕاکرد لە پاش خوێنەری بدەهان هەواڵی مە لە ئەردێنن 5 دقەبەری مە بە هەڤڕاتەدی شار دکرد و دەبێت چە کاوەسێکی مەزن چێ بوو یانی کاوەسێک چی بوو چونکی حتاوی چاغی مەهین لە پاش خوێنەری چ پاشمە چی بووە ئەوە لە پاش خوێنەری و ئەم ژمەوزی خۆدەکەت ئەم کرد تەدی خۆ بەکشینە داکەم نەکە بچەبەری منەری ئەمە یانی هەواڵی مە پڕێ خوێن ئەردێنن ئەی بریندارن تەدی هەوکی نەفەسێ ددن و ئێ شەهید کەتنن و ئێژی بریندارن تەدی دەستا برین بووە فقط ساغا ئەمانەکانە بمەشە کاوەسێکی مەزم بوو حتا وی دەمێ وی دەرێ هەواڵێکی یانی مدیت دەبێت چێ وەکە پیسکۆلۆژی جارناتەدی ئانی مرۆڤ دین دبەیە ئەس حەزم وێژی تێکەڤن قەینی هەما ئەس بێم قەیە هەواڵ دین بوو یانی چاوا بوو هەمە ئاواغتە نەڕی ئەگەر هەواڵی منە هەمیل پاش مە شەهید کەتنە حتا و چاغیژی مە نەدیتیە چونکی من پاش خوێنە نەڕیە ئەما ڕابوو سەرخوا و لە خۆ هەست و دەست بە خەبەرا کرد هەوا ناوێت سێ هەواڵە بۆ تا شەهید کەتیە ئەم شەهید کەتیە و هەما دین دەبێت چە ڕابوو سەرخوا تێبیرا من باوەڕکەم هەواڵ جاندا بوو ڕۆنی هەواڵ بۆ خۆچند کە هەواڵ دەینە حتانی ودانی هەواڵ خۆدەین هەواڵ خۆدەینی فیشێک دەکەوێت هەواڵ فیشێک دەکەوێت وەن حاصل نا گۆبەردە براز دەمرە کەسێک نەمایە یا بوو هەواڵی مە کەسێک نەمان ئەمی سەوا چی ببینی کەسێک ینی دەبێت چە چوو ئەو هەواڵ یانی ژهێرسا و واڵ پاش خوێنەری هەواڵ حەتمیشی کرد یان تشتی ئەس دەبێژم ئەم دۆڕە چەل هەواڵی بوو ئەوە هەناری ژواسی چەل هەواڵی مە 15 حەبێوان یانی هەمیل ئەردێنن ئێ بریندارن ئێ شەهید کەتن والحاصل بە هاواکی مەجبوری گەرەکەم خلاص ببن فقط ئەم نکانە خلاص ببن مەدیت یانی داعشی هات کرد پاشمە خۆ باژێر زیبران فەرهاد جوودی لە هەنگەتیە گەمەزن کرد چونکی باوەڕ دەکەم سێ دۆچکێ مە تەنێ هەبوون هەر سێ جەپەی منە هەبوون و سێ دۆچکە بوون لوی هێلەی دۆچکە تەنێ هەبوو فەرهاد جوودی ئەو دۆچکە ئاژۆت ئانی هەما تا پاشمە یانی خست ناو دژمن ئارازیا کرد دووس و پیقاب دەبێت چە ئاژۆت و پیقاب خلاص کرد و ئەو دۆچکەجی ناویژی مش بیرا کردە فەرهاد جوودی یانی ئەو بریاردا و ئانی ئەو دۆچکەجی دەبێت چە ژەحە هێلێدا ئیشتی سەر دۆچکەجی یانی 10 دۆچکێن دژمن ێریشی وی دیکە مامۆستا دەبێت چێت گلادیاتۆر بوو یانی مەسەلا شەڕی گلادیاتۆرە بوو یانی تەدی نەکە من وڵاتی تنە من تێدا تشتێک نەکردی ئەمە شایەتیا خوا دەبێژم یانی تشتێکی گلادیاتۆری بوو
اجاره الهله کی ام مجبوری گرک شر بکن چونکی یه ام تکرنا کلانی اما کلانی ام تکوی دشمن تیرا ام مجبوری گرک وگرن ام و نگرن دشمنی ما هیسی بگله فرهاد جودی داكو ما خلاص بك هماني اللي بيشطا ما وقف بدبيتش حتى او بيقاب خوايهان ويدري الهيلكي شرد كنتي بري انيا خدايا دجمن شرد كنتي دارازيا كدوز دريشتا ولهمبري بيجي شش حب دوش كين دجمن وطانك وطوبين دجمن جي ريش ويلك هما او دوش كداني وك سيبرك دوش كرا وقف دبيتش دنا كان ثانيه دهنك داني وخستي بيقابل خلاص كر ودوش كجات تاني اللي عرض راس ما وداك ام خلاص ببدت اللي بيها الدجمن خل بيها الدجمن خداك ام خلاص وي هوا ما خو خلاص كر يانا نعم خلاص دبون ونوا بريندارنا وشهيدنا خلاص دبون حتى مرافيان ازو هوالك يا مرافيان چونكي هناك شهيدي منا برينداري مد هما مكربون داب كلك اخوا الويدري ديوارك مرافياني ام خبين نخيني داكو دبيتشا روكيت هما سرسري مرا يعني بوري مشكل شعب لبنمل يعني كده دشو دبيتشا عجيب وتشتكي عجيب وانا حاصل ما خوايهان بهوا كيف بخير فرحات جودي ما خوايهان ناف باشير والويدري بهما جيدا طبعا قال لك بريندار انا فقط بريالك يعني تشتي ادلي بمشاهد تشتي فرحات جودي راحت قلت بريندارا خلاص مكو دما هونتين هم بدكشنش كلامه فا يعني بريندارا بخرابين بريندارا عادي ما هيله اما اوجي بخا كليشاويه تك جاجور كيوتني مايا برشا عظيم منها يعني انها تام اي ماشي باوركم سري كسيار جاجور قاعد جاجور ما مايا تشتك تنيا وزات منا نقاريا السيروجن هم تنيا يا بدنك كي وري نرم اما ببريار نا وخمنينا نا بريندار دهيلن ونا امتين ونا دجمنم دهيل بيش داورة تشتكي وصلني راحت نقول ابجي يعني اي كي كاج هوال نارين عفرين بو كا محمودي برقدام بو كي بو محمود برقدام بو محمودي رش بو كي بو يعني والحاصل يعني هوالين هين القلماجور تقول ويجي قونا راحت بل ساكي من تشتكتني اما حال بو كي حر تشتهبو يعني تشتكي مرة بيت تشتكتنينا هر تشتبو والحاصل إيدي هما بو إيوال كتسرمة وأم سيشار هوالا مراكرن برن داني ويدري أم برن داني ويدري بري أم هين حتى وجهي تياري لنفسي زوي بيجم حتى وجهي تياري لنفسي يعني التيارة بهوا كيف فرمي تشتغل لنفسي فقط هم إيدي ما أورجانيزا دك أم سيهوالا مكرن بيبيني أم سيهوالا هنر بيبيني هوالا كجنهات يعني از مقاور دبیجم هبون دیرک بو بلکه از شاش بمشی و دبه مریم کوبانی بشی از ویج ببیجم و دبه حواله نام حواله هان کمش بیدا کلیه حواله که هات ایتابی که ام حمی يعني نرنن ام حمی پریشان بونن همان دمی دبی چه روکت دیوار کتیه دیوار سر مدار خشیای پارسیه من شکایه آنگون چکا من تقیه چیه نزانم آن في شكل مكتية أنا زعما ما أظن بس كشي شاب فقط مسألة توبيك أنا بلاقي شافة بلا بتننا حتى لما نري فرحات جودي جوها فلوني تجي دركبة مجوب خديها در نركبة يعني كذا دركبة أزي كذا دركبة وأنا حاصل إيوارا طريقتي أردي يعني بيا وكش بويمن وكدبي شام وكتشروك كي وك سينما كي جينا هات وكتشاكي بو وهما دست به خبر کرد داعش را از گرچکا و درخم گو از گرچکا و درخم اون چاوا ناوی حوالا جنگود نامش بیلا کریه اون چاوا حوالا من شهید بخم از گرچکا و درخم اون روند اون کتن باجیر و هونی کوبانی کان بدر کردن روه هونی بخوازن در کردن لی بشرف گوازری نادم اون در کردن یا کرک جهات انواز لامانا حمید بیچه وکه ام جوش کی بون يعني ذاتنا ام برچینا پریشانی جوش کی بون ام هین جوش کی بون جنه دهات و genç bu حوالا منا یک بون کجامو یا مریم کوبانی بو یا هبون دیرک شهید کرد اما من وی چاقید گوت وی هبون دیرک به داریه پر باش بو از ناتام ناوی نزانم چونکه بوی من خیالیه يعني پیروزه من نافزانی با بلکه او خیالیه وی بچیا
والحاصل مدي جوال كرهو تدي تابع مدبين داشتي تاریخ هدیه عردی اما تی که خانی پیش مد کبنی تدی دوش که خود خانی تان که خود تی یعنی تدی دی ایمجی چک کلش دستی من کلشی تدی نام رو بقیتی دکانم کلشی 405 متر شهر بکدش تک بوسانینه کلش 200 متر هری زیده یعنی دکانم پیش شهر بک یعنی کلش آتارمی آتدی شهر سینگ و سینگه yani işte وسانینه تدی کلش دستی مدام نه yani کلش نه خورده اما شهر سینگ و سینگ خورده هو ما همین دستی مدعون نکنم دبین تین دکارم خیلی تین و جاوی من دیگو کال کنه حوالی که گوان نظام چقدر کتنه بی خانی و من دیگو هم بردمه یا عجیب و چو خیان وی خیلی بمب آویت و tabii ki hat و hemen demi tabii ki nişan jida çikiz bavar kem nişan jida polisyoni به وی را هم چند دقیقه چو خودی مدیر جاری تیاری لیاست او هیدی مدا چی بود tabii فرهاد جودی بریار دابو در ناکوه ما بریار دابو هم در ناکوون tabii ki هیدی دنگتیمه چو قسمانه در دورا 106 سوالی مانه el ser tezla هم dibine çel havalı mel der dora qada azadiyi ne kan der kevin tek işte pek kanı der kevin kanı xadu parizin şer gar şer bikin yani daqa şer lekin kevin çemberi والحاصل وصابوا يعني او ودي إلي قيامات دسبيبو يعني حتى وشغي أم دكودانن داعش دكودانن تجبنينه يعني herkes فرماندار يقع herkes برپرسيار يقع روني تشيك برسم متام دبرسي أمريكا چما درن كد دوري هزين كواليسيوني يعني لبندا چبون يعني tabii ki ezbuqa ve nizanın ama işte çavdari yok az kanun bejim çavdari yok yani çünkü dünyaya git yahu Kobanê bajarekî çûçikekî nav Kobanê jin û zilamên Kurd dibe çe bûnen kelha bûnen zinar li hemberî Daişê dibe çe Misûl têk biriye Daişê nizanim Raqqa û nîvê artêşa Sûriyê û nîvê Sûriyê têk biriye girtiye û nîvê Iraqê girtiye û herwiha ez vê jî bibêjim berî wê hatibûn ser Kobanê berî wê hatibûn ser Kobanê yani berî çardên an sêzdên îlonê feqet هناك هي زيوان زي عشيران عربي وهرمي هذا بس كوباني يعني خلكين كوباني شربان كوباني نهشتوا تدي كان السينور يوان ويكمين جار aslında tek çubuğun şunu da verir ya bu daş ve cari به هوا کی مزن به چکون سلاحی مزن همین شروان نخواه کسین دبی چند وانین داغستان وانین قفقاسیا بون وانین چچن بون همین شروان وان ین دبی چند موسول گرده بون و رقا گرده بون یعنی کسین خودی تجربه و کسین ین هری سرکه برای خدا بون کبانی امریکا سوا چانی کرد محقق یعنی دبی چه ایدی من نبیجم چما علی کاری کرد چما درنگ علی کاری داوه از بحث اوید کم مثلا هون وب حتی هون چون حتی درکی tam لبر تک چونی بو tam دوی دمه ده دست به بمباردمانان کرد از وی تلفن ما مستوى تلفن تی از وی تلفنی نگرم از دباونا کم انا چی بکن از من کاتو برس تو تلفنی بگ تمام تلفن تگرت تلفن گرت از دبیم قی از اریم تلفن گرت ما مستوى از دبیم قی yani hezin navnetewî bi taybet yani ya Amerîka serkêşiya wê dikir bawer nedikir ta ku kesekî kanı bil ser erdê yani li hemberî Daişê bisekine ew jî alî bikin çünkü kesekî heta niha li hemberî Daişê sekinî bû tune bû ji wa kir li wê derê ev kes li ber xwe didin û bajêr bernadin û wê şer bikin û heman devî jî di qada navnetewî da jî وکه سفربریاکی هاتو ایلان کنیش بوی کوبان لبر خواهده و کسی وی در ناکبه از ویجی ببیشم دما ام تدی ام وگریان هوال فرحات جودی وی چنبری در خزن ام هاتن ذاتن بر قیپی در دورین دبیشه دریه مرشید پنار دسته مدام مابو او جی کلانه که چوچکی بو یعنی سه کلانی چوچکی مابو یعنی استدی حشتی باشیر کتو بو و همان دمیجی دولت ترک جی به پارلورا باند کرد ورن مداری وکریه زورن yani مراد گو در کبه بان مدکر ورن تسلیمی مبن ورن تسلیمی نیرچیلی مبن ورن
الهرقة psikolojik mezuniyet selme hebu yani tüzbine tülbersin ora وجاني بوجدانتيا كتجي هبو بس دوي مقيم رو كان وصابين كنا بحنكيش بك نافي وكناف بوجدانتيا اللي بك يعني السير سينورجي تدبينه بحزاران كسي ما خويا يو تشبكا لا دفا دنجي تشبكي وان دنجي ليدي وان تيتا بيجي برفضان كوباني كمان لك تأمرن برفضان مايا حال مايا حال كسي يعني يا بريم بويا يا دبي تشا سيروج بينان بخوا يعني كسي محقق برين ابو تني سهل برين سالم هكذا والحاصل يعني هلي كيجي بين التوا قال لك السر سينورا ودنجي ويتي تا بالتسر بلندا بميخاصيات برفضانا تسر بلندا تناقض سري وي بخا لما تسري وقدين سري ويجي تداتينه يعني بارك كي مزنجي همان دمي بوا چپ كانانا وارلي راندنا برفضانا السر سينورا باكوري كردستان اداد مشانن تشتكي عجيب اما هر دم في تزمن يعني ام كتبون برا اندرين دبيتشا ev ciyên Romayê dabûn wek gladyatera em me can dikişan wan jî digot na tu namire tu şer bike ya wele ez bimirim. Acayip. Edi. Velhasıl Ronî tiştekî din jî mirov dikare bîne ziman tam divê demê de wextê tam di nava şerê germ de Tayyip Erdoğan derketibû digot Kobanî düşecek yani berketinê çawa dengê Tayyip Erdoğan helwesta dewleta Tirkiye çawa digihîşt yani em mesela em gihîştin wê qenaatê ku dewleta Tirkiye şansê xwe dawî ê bi miletê Kurd re wenda kir. Firsendekî pir ciddî bû ku dikarîbû bi miletê Kurd re li hev were. Eger hinek müdaxile bikira, alîkarî bida Kurda, di rizgarkirina Kobanê de piştgirî bida Kurda, deriyekî li hevatirê dikarû veba. Wextê ku got Kobanê düşecek, êdî milletê Kurd got tamam. Ev dewlet neya me, dijmeniya xwe carekî spat. Yani ez dixwazim dengê dewleta Tirkiye çawa gihîşt we helwesta Tirkiye çawa dît wê demê? Mamoste kesekî helwesta Tirkiye şervana helwesta Tirkiye bihîşte be tune em goya yani em sê deqan nikanî bû me bû te kam dedî telefonî derkêkin ka çeye ew tune bû me tiştek nebîstî ama tek zanim ew wê roja çukî niha zema te dî derketim çûm nexweşxaneyê welhasıl wê roja yani roja te dî dijmin ket Kobanê û te dî ja êrişek mezin ji hat ser cephê me û wê dî mecbûrî gerek em hevala em xelas kirin berî em erê aynı di wê rojê da bû aynı di wê rojê da tu nabêjî Erdoğan vê daxuyaniyê dibêje û xeber tê li Kobanê ki bike welhasıl min dema xwe doş kir li hêla sînor nerî ya hewl e yani ewrek li erdê dimeşe te dî tabî kî çavê me fonksiyon wenda kiribû dema te dijmin dida nîşan de çavek xwe digirt hedefa te dibû du hedef ji bêxebûna me ji fonksiyonê wî cuda bûbûn من قلت قي أذن بومم يعني يا ما أذبيني ما ويا اللي دري عورك عردي راد ماشي يعني مو قلت واش كثير أنا مو بيجوني تقافا على حوالي قرا بيراس فهم دكم أوي روجي تام أو روجا ووي دري دي قالوا بوليس الهاف قستيا يعني الكردستاني سرلان شي بويا أو جي غازا بوليس يا بيبراي او غاز كمزن وشغل وي دري سينور شركه مزن شي بويا برايم دي جمرات بيجي دي مش بري اخرى قلت يا مو شي اها ما هو يا شري ما بوليس ابو بويا مرابو صرفه قول وي دري عورك شي بو غازي يعني غاز ضابط تجمع والحاصل ما هو غاز دي ما شر السر سينور دي ما تشتغل دي طيب شو قلت يا شنو قلت يا يعني او درفت نبو او درفت نبو تشتكي وصلت نبو يعني وقتی که او کچو خورده می باکوری کردستان سینور قلاشتن هاتن اوی هیچ قوت نداره او کیجان روش بو işte ez tam wa rojana çûm ez tam wa rojana çûm çira hin min neketibû bajêr hin min derî bajêr dabû wana sembolîk bûn ha wana hemî tiştî baş bûn sembolîk bû ji bo Bakurê Kurdistanê mesela bû ji bo Kobanê ne yani ji bo qedera şer tayin bike Diyarbikir ne mesele bû tiştî wisa ama ji bo Bakurê Kurdistanê gel ra keser niga qada cîhanê ew rojnamevanên cîhanê hatibû ser sinor ji bo wana mesele bû دیمنی propaganda چوه تبیرم غروب İstanbul'u تبیرم دیمنی که آنها اوی تاخه هری داوی تاخه کی ما بو داعش حممی تاخه تبون تنه تاخه کی ما بو عبدالله آسیا لویدری بو Enver Müslim lüvederi bu. Mesela Abdullah Asya digot
ام لبندنه کو داعش وره وی دری بلا سری مجیکه بلا لوان شیشاخه قد نه مسئله ام نارون ام الوی دریبن ما هاودا ملتی خواب پاریزن باجر خواب پاریزن قوت اما اوقاسه اما ام جمر ناترسن ام نچن بلا دنیا لما بنره و ام وی دری جیانا خوش دست بدن بلا اوجی ببه شرما مروواهیه yani tişteki bu sadece got ve demi acayip lehenge ki mezim bu ve demi nizanım bu andeman tebiratı ne ما bileyim. tabii ki naibiramın. Bana tiştek naibiramın belki inşallah meşarlık o zamana. Naibiramın ama yani işte ريزار عبد الله اني زمان ازبقي دحر تشتكي عجيب يعني دحر شرباني كي كوباني دا ريستو ذاتا يعني نيشت كوباني بكذا ابو يعني حر شرباني كي كوباني دونا ازنا ربم يعني از بمن براقه از نكار مشاربكم جي براقه اما از ناموس يعني رومتا ف نهلم رومتا من الفيدري تيكها فقط تشتي بالا مكشان تشبو از ويش خارج جاجانا سرد فكرم يا از ويش من كوباني خونك بو وك خيالك بو شاوي وقت خيالك يبو إيه من جوي لي ميدا يجي من نفسان يعني ضربتي فرج نفسي حزت من نفسان واركيولوجي وديروك والله هنجن دوري شي عبدي وايدن وفرزنده بقو والحاصل المجرانات دائما كدريجة ناف دابوم جاري الكوباني تشتي بالا مدكشان يعني مثلا هاري داوي جيلي بريمون قادا ازادي دا لودري فرمانداري ما يه جبهه آن انیا شرحمی حقی کوبانی بود و یا کوزگان باجی ویان پیمان بود بری روژن اول شهید که توشی نجری ویان پیمانه و داسر دور ویگر از ادی ورمودری فقط بالکش بو ملی می راستی سید خان بود مش الجامع طبعا که ولا هنگ بو سید خان کربو الجامع بخواستم كوها دبيشة بنايا زهرا بنابردا سمكوها بوا سمكو الجامع سمكو شكاكي بو همان الكلا كما دبيشة هذا عجيت هبو عجيت لهنجي كردي مزن ناوي ويل خاطر بو سكواني ما بو بخال الجامع هذا بريطان هبو هذا زيلان هبو يعني حردو لهنجي برقدانا 40 سالی داوی و حاصل لهلکی حوالکی دین ناف دوریش بو لهلکی حوالکی دین ناف سعید بو لهلکی رضا بو ولی می رضا يعني لهنگین کرد ينك حسرت دوام وداكو هرن غازيا هل حميل الكوباني بون يك سيد رضا الكوباني بو شيخ سعيد الكوباني بو سمكوي شكاكي الكوباني بو سيد خاني كرل الكوباني بو والحاصل زیلان لکوبانی بو بریتان لکوبانی بو عجیت فرمانداری مزن لکوبانی بو یعنی لکوبانی دا او کسی بری تیک چبون تو ویجش گوره را بون سرخه و لکوبانی لگازی هوات بون و گوتو بو اری وی دمی ام نکانی بو لگازی هوا چنا چونکی آگاهی مجهب ندگرد لی بلی ایرو ام حمیل جمع هون او هست ور بمرها مددیتن يعني او دیمن مددیتن چونکی او نال در دوری مکن وی پرواند ارسال مدکر تو بحث اوی فوتوغرافی بکش کرم اخرى رونی الفوتوغراف طبعا فوتوغرافي مني من چونكي ام تري ريا من دريج بو ايجاري مجبوري كده ناف كلان القارني دغريا حوالي مناجي مجبوري تنكان بتكي حتى تبكيه تدي نابه تخو اشكال كده ما تدسو كلان اذا جي كده بتكيه تخو اشكال كده تكو يبقيه تجي هلا كرده ايجاري ريا من قالك دريج بو ريا مجي صوره وجاري افشيشاني وميشاني وبنين قفقاز يحمل كوباني لابون او رياوان دريج بو ورياوان جي ستور بو اول ريان قلت اول روني ريا خاجيكا هوا كي بيبين ريا خاجيكا ريا تدريج بويا اول هيك هناك تبكش بالشاشي وتبكش والحاصل روجه هما من مقاسه كديه مش ديه هوالي باوركم هوال باختيار هوالي باختيار وان جي كريا وي روجيجي ما هما هوالي كي ميدن حوالی اسرائیل باور کم او نوبتی دیگه تام هاتن اودادن پاش ولا قضا آزادی امنان دخنا ما حوالی کی روزمان هاتیه جمع والحاصل ناك باور علي حوالی كان قيد كده بتلفوني قيد كده حوالی عمد بد حوالی ما عمد اكرام هالبارسي تبعه بجي ازوي هما
سترانا دلبری دبیج وی دلبری ده تزانی بس اوی دلبری بس من على هموی چاقی وی سترانی دبیج راه و وین هاتی کشاندن ویان دنگ بیج بو دنگی وی پر خوش بو نه دنگی وی عجایب بو یعنی هوالی کو شهید بخوازن هوالی کو بخوازن لسر یوتیوب کارن دنگی وی گودار بکن سترانا کوبانی ویان لی بخن درد که از ترى بلكي اف خوش بازو منو هفال بيان بيمان يعني ما تشاو هاف ناسكر از بري هرم كوباني دو حفتان سي حفتات دي ريوتيا فادكم هناك تشتي موزيكي شخرا دادكم فقط از مزابوطاميا داد بيشه ابتدي قناه ما موزيكي هبو و نابك شو اللي يكربو فيان نابي سر فيان بو لا فيان ما دو جمع ما دو هفال فيان طبي هفال فيان فقط از بری هرم کوبانی دو هفته من حتی چون کوبانی جو کادم را من لستر که هزی از کلی ویان پیمان فرمانداری من یعنی از گرگ وی موزیکی به هوا کی اجدر که دینم هل زانم از هرم کوبانی و از را ویان پیمان ببینم کسی گفته ببینم یعنی خیال آمدم این اما سترانه که کس گله که حس دکم مجینو داغورتی از دیستافت شی دکم جبوی تیخم تلفن آفر والحاصل طبعا كوباني شال جرام بو هيدي بوقتها رام دبي شا يعني خدتك كفراستني تشيكر از المالا بريندارا من فقط جريك هوال ورن من تلفوني هوال نارين عفرين كر مقوت هوال نارين يعني بهواكي برا هوال ورن من جفا يعني بدي هناك ورن از لازم روزا كما كستين ببتله مالا بريندارا اول حاصل قلت تمام ازنها هوال انجيزك دشينم هوال انجيزك بعربي هات ازبرم كو هوال انجيزك دشين هوال انجيزك تبين هو تبين جمع تنار جبهه سبيكي كنت ور جمع چون اول حاصل هوال انجيزك ام برجم هوال نارين هم هوال خانيه كده كده بتسمع وقت بيش سنه لا جبين شكل ناقو هوال روني تنار جبهه كو يتم هوال نارين افريج يا فرماندار الكوباني خدا بو يعني خدای محمي ابو جم كوباني فرمانداري من قال لك ابو فرمانداري عفرين بريدياوي برمز بو يعني جم شرباني كوباني نارين عفرين وهوال طولين ومحمود الرش الفارسي كسانات بيتشا يعني جيوان قال لك شو انا طبيعي كيجي كان بامريكاوي نارين عفرين هوال طولين هاشناوي طولين مش بيان كي طولين هوال طولين محمود الرش تقول أري محمود برقدان عن محمود الرش حد ما بيجي منو كان بكاربينه والحاصل جو تهرجم هوا انجزك كنت شفيرتي ظنه تدي هوا جمع مني قلنا حيران اس والحاصل جو تهرجم هوا انجزك بيش كم تنكهارا يعني في الجمع هوا انجزك كينغ من برياردا تهرشار تنكا بأمريكا نارين عفرين بكا وهوا لك هر وها بر دبي شبده وسمباتيك وهم دمي لهنگك مقول تمام نيس از برم جم هوا انگیزه از برم لویدری ام چردکن شرکت کامه يعني كلان الباش ما شر دومه ام جي ام فيشه دادگرن ام مصادقن فقط بورياد داز لازم هرم فقط ريباز نابينم ودي هم مدي ايفار يعني دي ايفار طاريه نعم ساعات ديش بيه هوا انگیزه کربيها هوا نود هوا زوق حاضر كن جاپاكي هوال همي دنگ جناين والحاصل قرك غروب كوالتي الجميع يجدو هوال قرك بيرهاش خدي هم مقول فرصة شي بويا مقول هوال انجزة كدارم المناري يعني وقت بيجي هوال ناري قبولناك والحاصل طبعا كيف درفت نم داي يقول هوال كيدن هوال كي ميدن هي اوجي فرج مالا حظ كد كيف مالي كوباني اللي دنارد مالا تشاهي جبريه جينك جي قد مش هناك قدر نرتي طبعا كيف نوفيا هناك بحنك دبيجن بالسمباتي دبيجن مقولنا هوالي دين كي ورا زانم هوالي بوتان جامه دي هوالي كي جامه دي بوتان جي وك بياروني تشوت كان ضد ساملا بريار مقولنا از هو بوتان والحاصل عربا كات طبعا كي باور كان باران يجي دسبيكليه باران يجي دباره نيسا مفاويت جداويا عربي دا يعني بيقابك تشوچكه دو سه هوال پیشی دانن و مفاویت هم دستی خو ملابد پلان سه هوال ایدناج يعني مفاهم كل هوال جنشي والحاصل طبعا تنقل إيش مشكلة قد تناف شغلة عربي بهوا كي أجود تركي أما في شكل ما يدواره في شكل دواره
مخواهان در کی تو نبیشه او در قضا آزادیه دنیا خرابیه هر در البنگی هکتیه هر بینه برا بینا کده یعنی هر کس برا حفظه کی برا کده ندیاره همیشه کتن ارتاوی هم کتن ارتاوی والحاصل حوالی که مقودی نکرن هم بینا که چون نشته حوالی حقیه حوالی ریزانه حوالی حقیقه او تیزانه ولا گو مهنه کی تاریه دام پیدین کابل هم چی بکن هم غازی هاتن کام چی بکن امی لاب کیرا شر بکن یا حوال گول هین جپه کتیه و حوالی منا دنجیناین پر حوالا شهید کتیه آنجی نکانه برسه بید يعني بويدن يوان مارا دشمن والحاصل حتى ويسبي دبيتشا ما يعني ايش عذابك كي مازن كشان داكو چون امريكا شر بكن تكتشتي امكانه بك امكانه قبل باريس ام يعني چونكي تل كيجان هلي خط نظام هوال همي كتل ناو يعني داعش وهوال ناو هب دار وچقا هوال شهيد كتن ندياره وكسك برسوينا هوالی باور کم ریزان هوال ریزان و هاکی درکتن او درکتن گو تمامونی بیدری پاریزن هلا ام درکبن او دبیچه او دوربینا شوی هی یا ترمال او لسر ام شانس دا هوال ریزان هبو گوازی هلا بنارم فقط قال لك لسر تيزي هوالنو از که درکبم يعني کسک هوالی ما یه دنگ دهاری برادر نکبن کولانی یه دنگ دهرنی برادر نکبن جموزی آفادر نکبن والحاصل تنابي جوي شوي يعني غربة تعشي كتيا ناو هوالا قال لك هوالي ما شهيد كتبون هوالي عجيج غربة كدبينها مجبوري بردي يعني هوالي ما بيجي هوالي ما بردي جاري شانس جوا طاقش داره و شوي هوال عجيج دريب وفي شكافة حيش داعش كوشتن يعني شرقي ويبردا يعني برا اوروبا ويديت ويبردا في شيء هوال عجيب البومبا بشتا يجي كذا يعني بومبا تتاكل يعني او براوان ده او في شيء قال البومبا كذا بومبا تتاكل والحاصل جاري سبي ما طبيعي من كان شاركنا مجبوري حطاني يمكن دنيا زلال بما فهم كان هوال كذا يعني ويش هذا ما ايش ما زك شات في البرج عظيم ما هوالي ما شردنا انا من قالي بك امجي النار دانن فقط ام مجبوري قالك خوفش قبل باريزن çünkü ام نزان ملكيه ام نهرمي ناصدكن نك خانيا ناصدكن وی روژه قیامتك مزن چی بو قالك هوالي منا شهيد كتن جاري ما تشوف جنازه وهوالي قنا جناف شر در خستن والهلك الشر والحاصل قاد آزادیه از وی هوا من نزیکی ما که دبن فرماندارتیا حقیق کوبانه دا و ویان پیمان دا وی روژه ما فهم کرد بوسبه اجتماعی مجن بوس نيار زلال بو هوالا کی گو هوالا مجبوری کرد که ناوی وقتی ناوا بودن هر جلات جبهه دوباره در ناوز دا işte رونی روها ناوی مال اف نظام چه لما شهید کد برا تلفونی که تلفونی وی کسی که و چاقی مدی یعنی هوالا ما دنجی کو ناوی من ویان پیمان ناوی گلستان نظام چه ماکو گوت فقط ویرا هوال بختیار یا کو مدی دست جام اری سریقانی بر بیمن یا کو ویان پیمان بیشی چامه تاریخ طبیعی هم کسی نبینه والحاصل اینی مفهوم کرده و هوال ویان پیمانه یکمین جال هيا ذاتن سر يوتيوب تا هيا ويان فرماندار كوباني استرانا فرماندار من دبيشه هوال باختيار هوال دمهات هذا اللي بري شهيد كد او سر ترسي دبيشه هوال ويان كلام خلاص ملا استرانا كي بخينه او دبيشه حيرا ناس كسبرا من ناس نيكل فلان من فلان فلان والحاصل هوال باختيار جي دبيشه هوال بخينه اجل هم بري وير مجتمع هوال من دمهات جي هاتيه تلفون أفراد كشينه اللي ويدري ديما فهم كره ويان بيمان ويان بيمان يعني تدي هوالين بيت الدر و تقول قي هاتير ويدري هم مرال ده ولا أنا وسابو ويان بيمان الشر ده أبو ويان بيمان ذاتا الشرع حولي دسبك يا دو كوباني حتى كيجان قندي ده تشوفون وقت بيجي شالكار تايبت بكن وقندي ده برين بو وجدر باسي باكور بو بريناوي اللي بيش الجيرز كيبو اللي بريناوي صابو وساعات كوباني اللي كي بريناوي صاب اللي بيش درباس يعني هنا كي كوميسار كرو دي ساعات وشر ما لولا هذا الناس حتى اني از برين بومجي قالوا يبو از قط نکتم نابری رونی حقیقتا پر هرک بار بو خافتناته مجی به بالداری گودار کر
پرتشتی که تا گوتن جبو من نوبون هوالی مجی حقیقتا جارا یکیم وسا شوق بونه به بالداری تماشت کن اید بیجن چمارونی پرتوکاسه رومان کوبانی نانوسینه نویساندیه چما دستان نانوسینه اید بیجن yani pir hevalên me hemî hevalê me cara yekê dibîsin ku te li Kobanî şer kiriye tevlî şer bûyî ji bo wan jî tiştekî nû ye çûme malîkariya hevala çûme malîkariya min leheng hemî leheng bûn min jî distiya wan da jî min dixwest dibiçe şahîdê wan bûm rastî min heta nadatin şahîtiya xwe bûye ez naxwazim dawî li bernameyê bînim ji ber ku hevalê me jî pir merex dikin mesela lojîstîk alîkarî xwarin ve xwarin çawa ji were dihat millet ji ku derê dianî ji ber ku dîş bajar nemabû li Holê me dibiçe bajarekî talan bajarek li Holê hebû bajarek li Holê hebû ama xerab bû yani hemî xerab bû feqet em û Daeş her wa me xwe ji bajêr xwedî dikir yani jarê me xwe ji bajêr xwedî dikir yani çîrokê me na pir in me xwe ji bajêr xwedî dikir heta rojekê em bîdî pir birçî bûnin ez û berîtan heval qismê wî ji miştera şandî ama bawer nakim tu zanim kîjan jinekeke ciwan pak û bedew e ji Cizîra Botan bû berîtan heval şehîd ket ez wê mecbûrî me got tedî berîtan gor yani an wê gotan min gotan heval piyan me got me got tedî em her mij bi xwarinê bidare feqet em her jî bajêr nas nakin yani hewceyê pir tîtîz be û dûr nekeve çünkü tu nizanin dijmin kudayî çawa dihere em çûn derekê ya hinek heva kesên birî û ew jî li wê derê kolana vêçe yani markêta digerin tişta tok dikin wan jî em dîtir ji me tirsiya em jî dîtin tabî ki berîtan jî çekê zilam malê ye welhasıl serê xwe yani çî kiriye feqet ew jî ketine pûrsiyê newêrin deng li me bikin û an têra li fîşeka xwe berî wê de me nakin û em jî newêrin ama em nikarin bisekine em bisekine wî beramedin ew bisekine me berawand ew birevine me berdinê em bireve ew ê berdinê tek pozisyon çi ye me hema bi hev re me got berîtan yani fîşekê me datin hebs bere mecbûrî me çeka xwe yani ev tîş pê xwe da ama namiya wê pêş daye destê me ser ter dike êwan jî aynî pozisyona daye hêdîkî min û berîtan me çav kir hev berîtan mecbûrî em hinek yek xwe bidin kêrek dibin em dûye wisa wisa em çûn ya kê berî deng li kê bike ew meseleyê em hatin berhev deng me dikin em deng lê dikin ew bibe hevala me ew bibe heval tiştek tune ama bibêjî selam aleykum ya gotinek alî de derkeve zê berdimî berîtanê berdî em bibêjin merheba heval û ew êdin abin ew ê beramedin welhasıl em hatin berhev melhev nevî xwedê midî di kêwî da kesk û sor û zer ben heye yani em hatinin berhev ne ew deng me dike ne ew deng wî dike berîtanî xwedayî keleka min ew ji deng nakir bo tim li gawî de şifre nebe da ku jine herkes ser tet dike ama herkes çî çî û te yani haya miştenînin feqet min dît dibra wî da kesk û sor û zer heye ya min got heva mal neket wayî tijmeye ne gorî heva wî ji me ne min gorî yani heta wî çaxê em li bende her kê xwe berî de şifre bike welhasıl wisa bû te kolana digeriya mecbûrî dendike şekire çikolata ye mesela tu dibêje ez ê nan bînim çêkim ew pêra dema êdî em hatin ber hamleyê em Kobanê êdî rizgar bikin ew hamleyî dest pê bibe êdî wê çaxê xwarin hat ji bakur hat welhasıl hetanî mesela me çîke meşhûr e mesela yani wê dire meşhûr bû mesela qawirme hatibû hevalê ciwan bûne bawerkim gelek ciwan ji rojatê Kurdistanê bû qawirme li cem wî bû yani hatibû cem heval heqî jî şandibû cem wî wî ji wê derê heval diçûn her kesî xwediyê mewziya diçûn para xwe ji wî qawirman dayîn debiyekî qawirme ye ama ne normal xweş ye anî viyan peyman wan hevala xwar ya ev çi ye heta wî çaxê em masyan barbûniyan ê dikanan dibînin 2 sal dibe çeka wê derbas bûye yani 2 sal berî gerek bi heta xwarin tu mecbûrî germ dike tişkî dike dixwe welhasıl ew me qawirma anî ji Mardînê wan ji Qiziltepe hatiye qawirmakî weke dibê çi em mirov cîhanek din me çavê xwe vekir feqet em zanin her kesî para xwe biriye ama heval bawerkim ciwan werê heval ciwan weke dibê çi depoş xwe re hiştiye heval viyan wan me revdin rê em keniya min got darim hemî bînim ku wele dikane bibîne
neyse havalı kidin mi karar akırım çun havalı jo merhaba misafirliği da valla hasırız bir apeydim da ku havalı dici xweşaş diye haka depo bidiz ve وی هوا من او خاپان هوا لیدن دپی قورمه رابو هات نيسا هات مالا ما جاري او هاجاري موزيا ما بوز جاري ول موزيا و نيسا هات ما قورمه شوا مج يعني ناني مج ما تشيكي قورمه يا هو قورمه هم ما قال كريه يا هو قورمه و شو خوش اي وقوا قورمه ما هاوي تري ما قوا قورمه تري هي ما نا وي ما هون زان چربو ما قو چربو قداشي قورمه مزي قداش هات كت عمشا ما قورمه مزي يا موسى ودي متكتن حوشي هذا عشان متكتن حوشي هذا متكتن حوشي Futbol هذا kişi. موسى Kekroni ev hevalên me ê rojlatê Kurdistanê kesti bîrate wekî werîşe muradî yan jî kesîndin ana cezê yexdamê li wan hatine birin. نا Kesî hevalan e. هوال عيد تابو هوال عيد حتى دو هوال عيد تابو باكري روجاتي كردستاني هوال روجان هبو لهنگا قال لك قضاء آزادی یکمین غروب و خواهان قضاء آزادی دمان دوژمن کت باجر وی و چند هوال انجن بروجان شرکت حتی نیکی هوال خواهان گازیوان قضاء آزادی بلدا روجان لهنگا که يعني بهم بابو زوي دريبهم شيء كت هوالك غروب كبالين ما دجمن كت خانيوان بنيوان والعاصلة وي الغازية شو غازية هوال ازداد شو بلي غازية هوال نا أنا هو هوال ازداد بهذا الشيء كت غازية هوال شو حتى وي دري وي دجمني كت بني بنا هوالي مانا وي وغروبا وي شو يمهاكرن حتى أني هات نهاد دنجويل سر دبيشة دنجويل قوي ملايا سر تيزي إيران دير خلاص کو پاکش کر من پاکش کر کله کامه tam bir haval yarmalar بود tam وی دنگی را و جینه کی که کیفی شایی چید که سری خواستی در حال که وی داری او haval ازدواج را کسی نشانچی داشه و شید کتن haval ما haval tabii ki havalı çık havalı mı beçe kanasçı mı bina uden Musa haval Musa ji Rojlati Kurdistanı bu Reber varto dibêje tê bîrate birîndar bibû hat Sûrê şer kir şerê serxwebûnê bû şerê غروبا هاتن سوریه پریوان استم hevalekî dipirse yani. بلی ریبر وارتو شی حوالی دن شی حوالی جین هم لاج بیرا کرنه حوالا ما دن جین او جی تدی دگوتن روزا ما به روزالی کربونیا سوری شر بکر کسکی نشانجی بو او جی پاناس چی بو tabii ki SVG zanım evjeli Suriye şirket gruba Suriye gelek havalı Ronî paşê wextê ku şer çawa bidawî tu kengê derketî ji Kobanî tu birîndar bûyî derketî yan şer bidawî bû tu belê ez birîndar bûm tam ez vê qeydî me heta rojek du rojên berî 2015 şeva yê başî ji bo em Daeş biqeherîne tê bîra min me amade dikir da ku em dibê çi tedî pir musulman bûn ya em jî me got em ê çika kafira bikin yani em vê şeva serê salê em tedî her derê agir vê xûneman biqeherîne em tedî nav hev dane em wan nav hev dabûn yani welhasıl ya du roje ya sê roj berî bibe 2015 berî bibe 2015 وی روژه یعنی وی چغی بریم بوم نه کی حفظه کوی توپ کم لقاد آزادی هوال ویان جور هوال انجیر آن جور وصل چابرو میشه آگاهی هاتو بود داک هوال ویان پیمان چونکی خوزه شهر در که به شهید نکبه هوال همیه خواستن و بپاریزه داکو شهید نکبه çünkü zor bu yani dışarı Kobani dışarı Başşehir'de Muroveki Mehki Dumha beyin albatta şerbika yani pır mucize bu şey ne kadar pır mucize bu çünkü evvel dağıtın hatta ki da hatta da hacaris hasıl ev xwestin derkin hevala Meryem Kobani bavardikim hat derxiz hatta bu heval roni ezerker eji pır eşi bu yani çünkü hatani wî demê gelek car muxas ez cephê xwe biguherim ez berê duşê cephê dina mişar kirib û herî dawî hatim cephê xwe de azadî muxas ez cephê xwe bigerim ona hevalonî ez te bernadim çünkü
شبي جت شالهم الشبي حذكر الشبي حذكر ويجي قال لك جوي تشتا حذكر مثلا مو الشبي لو يدريز بريم بوم عين وير روجي تشوبو عن روجي كدن بري وي تشوبو وهري داوية والدمات پاشنا بوی مجبور کرد چندان که برای شهید کت شب تونیلانی کمین دا او شهید کت يعني الجاي كردستان هي وي بان بكر ريدي ما تجمع سكن عندي ام كتن بيشه حمله يا باجر خلاص كنا باجر من قاف باجر باقش دكن قاف باجر باقش دكن هنكر روني يا هو هوا زيلان غرق روج عوابه هوا زيلان جامل بو ويا ما تنابيجي قلت لك انا باقشي صوت وفرنجا هيا قوام مهك امنيه تنابي تام كلك خاني ولا باقشي تشوش كي صوت وفرنجا هيا اوج وي روجي كبشتك وي روجي كشفتك قول ورا فرنجي وبعجان صوت كنا ورا يعني تشتغلنا كوسا ما لا خوش والحاصل مجي هما اسرائيل هاتيه جماعه ولكن اسرائيل ولكن جهاتيه فقط جرقه هاتيه مش جرقه هاتيه دما فيان بيمان نجي اسكن يوم هو فيان ياو انا كيف فهمت كنت بيجي جرقه هاتيه وها ولا انكو اس بي باور نابم تدي متزيج ولا غوت اس بي باور نابم يما بيروديه وخدي خرته ولكن يعني تجي جرقه هاتيه دما شرچی بیا و رقای بیا تدی کردین من کوبانی کانی بیر لیده خستن چی رقای و اما یوال حاصل وی هوا هاتیه باکر هاتیه کوبانی خلکی کوبانی اوجی مگو تمام مگو هوال اسرائیل نبی خوشی کری اسرائیل تل ویدری يعني نوبتي بقرا از هما لما هاجي كلا كاميرا از هرم دب عرينا بو كيش اسرائيل انه بداري مروبا بيري در بسکنه چرا کامونو داویه بلینداتی پر خوش امنو اسرائیل چونکه هری داویه از غازی اسرائیل کم دا کوم خلاص که ایجاری مچو ناخوار تابی یا اجی لویدری کتاب زردشت یاد بری چرا که ویزانم حوالی دمهات جمالا رزدار صالح مسلم در خستیه هری داویه مالی ده داعش شهر بکه واد کنا کنیکا مالی به پاریزه دبیجی تمام مال نه پاراست بخوده زیدی پرتوکی بله بویودو زردشت از بخارابینم جاری چون او پرتوک برای یعنی بری چرا که ویزانم میشم گفت پرتوک هوا گو هوا مال هیچ شمه مالا رزدار صالح مسلم داعش دستی داعش لایه والحاصل ما قال زردشت برو قال هنا كيف فلسفه زردشت برو امكانيه انهم حوالي كي ما يجي اللي بدري ساخنيه وشردكه جهات نهال المانيا يعني تم دبيتش بيكسي دستا يرا ام درافن ام دبي هوا الجهات بردم بالياك نام بقى غيره دبي ميكوش مددكوش ام دي كلام دبي بردم ما انا بقى برا جهات بكوشه ما حلمي راسته يعني جهات شردكه دكوشه يعني نقدر واذكي اما مش هنا كي دبيتش من تبيت كان دبيج يا نا امنا ياخذ ما زالت الجهات ليه زاد كل شيء برسكريكت امنا ياخذ والحاصل وسا ولا قي تيس تشكل جو هذا حركه الدركه بنجي وقال شيء ما فهم كل هناك خطرياك مش هذا قي انا قلت يسكر من لسه ممزو باز شو ما هذا قي وهذا حتى اري هذا حقيقه والله هذا ميدن قالات ما قالات أمد جودية وفاي أبو ليلى يعني هو جبينك الواشي كنا يعني تدي مدرسة أوبراسيونال يعني كباجي دي خلاص جبين هي أما مدزلي من هذا الزردشت نافدار أول شهيد كت أول الأولى من كان يوم يعني وكم قلت هذا زردشت لبورين أزرد يوم قال الله روني زبر موزي بيخلي يشتي زبر والحاصل أتشوم يوم من ديت كسكني شانجي مجي وديت يعني وقت برشكي راتشوم اللي باي بزي من جي كستي نشانجي دي تمام بني بنا مدى ذا كذا خو شرطيه فقط از بكليش نكان يعني شربكم از مجبوري مجي شويه كستي ما بيشين بري كستي نشانجي الجنه هي يعني شكك وصاي اما من رايش بي واضن كليش منه والحاصل از مقص قبيين مسربين موزيا كما ام كذا شركه جداد كهي هم مردمان إذا وطاز هالبر كمواكر أو مندر كتير أنا مندر كتير ما ويبارة سر السبيرة تياري ليه خستيه أو مندر منو هوال بيان بيمان ما كتير مندر كتير يا مش قط ما أز
سي قافن شار قافن ما حتى از برم قبيل امسال خيني مظلم قيل بدري نقرتيه يعني اظن موزيده يا ما يتنابي اوج نيجي من تعقيد كده نيجي من تبتبا نيجي من تعقيد كده اوج تبتبا نيجي من تعقيد كده اجي باللز الراديان موتر راديان مدي شارب لما خصش بارا لما خصت انك شو نجي بقرا اظن لما كنت بيشا يعني جران نسبرين بو من ديك يعني دي كت ثانيه دي كتي ثانيه فقط از دبيشا في شيء يجي از غير كده ما كاستي نشانجي بو يعني في شيء ستارت بو في شيء جدا بو از غير كده مخيهان سرخيني خاني جي دبيشا دوروي ليكري هو كم متر كي متر ونيبكي من سري قداني سري وقا كنترول كر حد في السلاحي من حد داني اردي سري وقا كنترول كر مقول تاگر سري بس كسي رح حسز نكم يعني سري بذات تنتيزو هر ده كسي رح حسز نكم يا مواكر نه سري منه مواكر اندروي منه اي از مجبوري كرك يابان هوالاكم من خلاص كه چونكي اسكهارم يعني دنيا دوجد به يا هوال كرك من خلاص كن يا از كرك خلاص يا جي كرك بيدن هرم لولا من هیچ داخویا از کانم رابن فقط جاوی من نابینه دوجد به از گرک هرم خوخسر خینی باویجم از خو باویجم تک جی هیه و مردوان از تیل هاتم از بوی هرم وی مردوینه از چونکه از بهز مانم هیز من همین چویه از گرک وی دمری بگرم وی حسنی بگرم هیزی جی بگرم و خوخسر خینی باویم والحاصل ایش بوی از وی بگرم از گرک میگه خواهی حتی نی چوگا خواهی دا ری کسکی نشانجی بدم ری سگوان بدم yani ری خلاص چی بدم ایدی اما tabii ki bana naf saniye bir yani ne yapacağız yani naf saniye tabii ki İslam dit yani ha ya yeli xdiye vay di sad merdivane ra tejir nige men dit çonga men dit ejid tırsım eğer tedi acemi be an yani zu biko baramda nige men xazi ra bika mu xoşi gidin baka فقط ليه نخست حتى چونگا خوش ردال نخست دي من او حسن من خيجهاني ومن خاوي دما مخاوي tabii ki hücum yelek السلمنا جارجو رونزان مش تيدنا وفلان وفلان قرانه وي شاري وي فهم كر از كخبابيشن المردمان دا نايم برامدا درنگ ما يعني çünkü هيك چون يعني وي او تخمينه ذكر يس بيش قاتل زال عردكت قاطی دوزار عادی کرد روی همی درکت zaten درکت بود روی مفهم کرد درکت نه ama یه بوجی tam درکتن من ولا تشتي gidin keşftir her rızık maqul bu be mrovni kanı denk bak dedi diyafram هي diyafram تدا ما مو denk tete ne denk timin te şok kirme beje ha diyafram تتخوازه چی بگه حوجه برای تهلمه يعني نفسي تو بگه یا تكون هاكم از هين ساهم يعني از خوازم بانكم بيجم اسرائيل ورا عالمه بكي çünkü اسرائيل بالموزيره فقد دنگ ناكره هاتشي من ها ازي طبي مروفيه خستني من دست خدا سر وجاري çünkü من دو جرا هيز دايو قداكو بانكم دنگ دنكتي بيجاري من هيز ده حيلات ومن برينا حوالكتيا يعني نهل من حواتي المركبة دنجي من طعم ذلك إسرائيل ورا عليهم هما إسرائيل وكد بيتش وكا إسرائيل هات وكا إسرائيل هات والحصل تشيروكا من وساو تشيروكا يعني من كوباني وساو فقط ملا يعني شايتيا لهنجي مزن كرني وكا أبو ليلى من ديكس حتى أني تشيروكا من ويكن هي هلال مريم كوباني أزو هلال شو هواله كمي عارفيني ابو ليلى جكوباني صاغي فلتي درباسي ممشي بو لممشي شهيد وزو ساتي برام بلي از نخوش خانه سروجي دابو من شعبي بكر ابو ليلى جيت لك عمنا يا والناس ذكر طبعا خياله يعني از اشتي قال لك عمليات جران راد عم حاجه يجي شكل انا دبي شاف يوم باكم دبي جنيا عم تيلان نعم عم حمي كوباني الرابعه حر يا أصدنارم الله والله أنا كنت ناس كمان طبيعي يجي نيمريمن أبو ليلى يعني ليس مدي أو جهني كبقات يا هذا أبو ليلى تيا يعني أسم شبو
نابێ شەر دەریدا دەردەکەوە ڕسمی ویژی پەرشتە ڕەشانە بە دەری باوەکەم ئەوژی دیرەک درەوە دەری و لێ دەری برین دەبێ یعنی پێم ڕاز لە قیا 3 ڕۆژا بوو یا 4 ڕۆژا بوو ئەوجا برین بوو جارێ جیاکی دن ینی بەری هین دەما نەهدش منکەتیە کۆبانی لە سەقل حاڵی شێوەکی هەواڵ مەریەم کۆبانی ئەزوو سێ هەواڵم برن دەرێکی داکو داعش دەرباس نەبە ئەم لوگانە فقط یا و مدی هەنێکی بە عەرەبی دبێ بتێن نابێژ غروبا ئەبو لەیلا تەری عەرەبشتی داهەنە خودی هەمە مەرتەریان متبەرنی هەواڵ دوکیە یا ئەزم ئەمە کوڕە عەرەبی دبێن نەیدە هەری داویە قەحاری هات مەبکوژە هونکە مەبکوژە ها بکوژە خێرە هونکە بکوژە ئەبو لەیلا تاسال هەواڵ والحاصل يعني وين روجي مديك شو قاسم لهنجا خير قلت لكم هو كم بكوش هەواڵێکی بپرسە دەبێ عەرەب هەبوو دداوەوەندە یانجی ترک شۆڕەشکەر ئێن ئەنتەرناسیۆنالیست سوالك باشە بیا سوالك باشە چۆن چەوە سوالك باشە غروبا ئەبوو لەیلادا عەرەب هەبوون عەرەبین دەبێت چه ئارتێشە نازات ناوی غروبا ئەبوو لەیلا مژبیرەکە بوو ئیوە غروبەک وی تایبەت هەبوو غروبەك وی تایبەت هەبوو دناو ئارتێشە ئازاددا بوو يعني دەبێت چه ئەف جەش الحرب عەرەبی دەبێژین تورکیش بۆ یا سووریا چه ئۆردوسو Özgür Suriye Ordusu Özgür Suriye Ordusu nadای عەرەب هەبوون عەرەبین من بجێ هەبوون هەواڵی مناون هەواڵی یانی ئەبوو لەیلا بوون ئەبوو لەیلا غروبەك سەربوخە بوو شەڕی کۆبانێدا يعني وەکە تەمسیلیەتدا هەمە دەبێت تەمسیلیەتدا هەنێکی ئارتێشە ئازاد کردژی پێرا ترک دەبێت ترک دەبێت چە شتێکی هەنێکی شخصی هەبێت دەبێ نا ئەوێت هەنێکی شخصی هەبن نزانم ماما یانی نا چەپی ترک دوسێ هەواڵی مە چەپی ترک هاتن فقط کورد بوون مشاهیدیا وانژی کرد حتا هاتن ji bo Kurdiyê ji bo Kurdistanê hatibûn û dev ji grûpê xwe dev ji partiyê xwe rêxistinên xwe berdabûn û bê destûra wan hatibû feqet li wê derê hevalê me na gona hûnê li ser navên grûpê xwe biaxivin û şer bikin yanî me hevalê me ên yepekê derdora wan da ku ew jî weke bibêje li ser navê me leqepê ser navê êdin şer bikin ama halbûkî weke sana ji ser navê me leqepê nehatibûn Kurd bûn Kurdê me li Dêrsimê bûn Kurdê nizanin kubûn destûr ji rêxistinê xwe nexwestibûn û bi serê xwe weke ser dîtibûn xeterî hatiye ser jin û mêrên Kurd wan jî dev jî îdeolojiya grûpê xwe hepst berdabûn weke Kurd hatibûn Kurbanî şer bikin ama tabî ki hevalê me na ji wan xwest ew weke ser navên grûpê xwe xwe çî bike welhasil tiştekî wisa hebû ew jî sê çar kes yani herî zêde hevalê me dipirsin pirtûka ronî roha merû çi dikare peyda bike çi dikare bixwîne Ama têkeve dibê çe meyman weşanên meyman bawer dikim navenda xwe li Hollanda ye ev pirtûk jî li wê derê ye kana xwe bigihînin têkevin dibê çe tema têkevin Googleê savaş tu baqbarê ronî ra kana xwe bigihînê û di weşanên meyman da jî kana xwe bigihînê welhasil weşanên meyman e ev pirtûk jî min tabîkî berî vê pirtûkê jî gotiya min nifs nabera min nifsê hebû ev pirtûk jî hevalekî du hevala jî ji bo min xwend tabîkî hinekî li paş min geriyan jî hinek dibê çe ji bo xwe derxe pêş xwe jî hinekî derew kirin yani weke bij me jî alî ronî kiriye pirtûk nifsandiye li paş min ev derew jî hat gotin ji hêla kesek du kes ji hêla bi taybet kesekî ev pirtûk ji bo min xwend wek bê çi relekta wê bike ev bextreşî jî hinek ji hêla hinek kesal hat gotin ez wê jî bêjim xwesla têxi wê têxi man qeydî cana mirov terî karekî dike tiştekî di nifsîne tu dibêjî ya naya û ne xêra min ba newat bû neha xwe xweş bûye newa bû welhasil ev hinek kesên dixwazin xwe li ser tiştên kesa avan bikin jî henin ev direw ev vê bextî jî li paş min li du cesê jî hat gotin yani hat guhê min tabîkî min ji wî kesî jî ji wan kesan jî sewal kirin me tiştekî wisa negotiye filan filan welhasil pirtûkeke baş e pirtûkeke xweş e ji çê lêda xweş e tabîkî niha ez beşa yani weke ji bo beşa duda ez ji nihve dinivîsînim hîn zêde rektarke Kurd û editöriyeke Kurd hîn zêde stela diherim dema min nifisan bawer nakim û çaxî qelema min neha bas Kurd bû weke îro evê
تو وستێڕونی بەلێ مامۆستا هەواڵەژی نەوەستینن ez dîmenekî nîşanê hevala bidim ez dîmenekî nîşanê hevala bidim hevan da ev jî dîmenê ku me behs kir deqekî bila ev jî were ser ekranê Tamam. Wê çaxê dijmin di Kobanê da bû şerrî no bû dijmin ketibû Kobanê me şerrê kolana dimeşiya li Kobanê şerrê mirin û yani hebûn û tunebûnê dihat meşandin. Tu behsa vê dîmenê bike ev ji sînorê Sûrûcê derbasî Kobanê dibin ev çi jan rêye ye ya Na ev çalakî li duca çêbû hem li ser sînorê Kobanê jî çêbû na derbas nabe yani gel rabûye ser nigav hem jî li hêla Nisêbînê Cizîrê jî çêbû yani vana çi jan ne nizanim wî demê li Kobanê şer dabû Kobanî ev diçibe Kobanî ez nizanim ez hiç nizanim ama ez zanim awê demê dî li her derê na derbasî Kobanê nedibûn wana yani dibê çe protesto bû dî gelê Kurdî dî qebûl nedikir xwelriya û li sînora û dixist û dibê çe ev heft û heştên ma êcotmehê bin ez neşaşim dîmenê wê yani awê demê êdî dijmin ketibû Kobanê yani dijmin ketibû Kobanê û şerê di Kobanê da tam şerekî dibê çe 5 salek dihat meşandin û ev jî diyar bû yani çi diyar bû ne diyar bû da ku em ê kanibê bi ser keve çünkî tu hêvî nemabû kesê li Kobanê şer dikir ji bo mirinê şer dikir yani ez pa bibêjim ew 106 kes an 105 kesê mabûn an 100 kesê mabûn ji bo mirinê şer dikir nekir wî kanibe Kobanê xelas bike yani ew hêvî rastî tu nebûyî her kesî da ku bi hawakî bi rûmet dawî yani dawî şer bersiva frî Kobanî jî bide dibê xalê nemir rast hatiye nehatiye tabii xalê nemir ez gelek lê rast hatinim gelek car ne carekî du da mala te ava gelek spas dikim wekî din deqekî dibê tu Rifat Horoz Rifat Horoz Kobanê azad bû şîn li hatiye Kobanê na nasdakim birayê min başnas dike ew ser sînorê Kobanê bû Kobanê azad bû şîn da an Kobanê li ber azadiyê bû hatiye Kobanê nehatiye şer nekiriye ne şervanekî hatiye ama işte ez zanim ya Kobanê azad bû ya jî hemlê azadiyê dest pê kiribû ew jî hat feqet na yani kesekî pirî xwedî bi qîmete kesekî pirî bi nirxe feqet weke şervanekî nehatiye Kobanê bû hat li Kobanê ew şerê duda da şehîd ket hinek heval tevhev dikin heta şerê Sîsyaya Kobanê xelas bû şîn da pêra demek dirêj û pêra grûpek Daeş bi dizî tê dikevin nav Kobanê û li hêlekê jî di deriyê çîkera dikevin nav Kobanê û nav Kobanê wê şevê di Kobanê da 300 kes kuştin ew piştî şerê Kobanê ye ew piştî şerê Kobanê tîmekî Daeşê ket nav Kobanê bi çekên YPG û YPJ bi çekên YPG bi dizî hat ket Kobanê malên sivîl kuştin Jiwaniyek jî navçî bû çi xoroz bû ew jî bû ya va kesana xora sivîl bûn di bajêr da bûn û grûpek Daeş bi dizî hat ket bajêr di bajêr da qetilîamek çêkir 300 kes kuşt ev piştî xelasî û azadiya Kobanê ye Tamam e mala te ava ez dibêjim qey em zêde te newestînin temam e îcarekî dijî masa meseleyê siyasî bikin dî çünkü mamoste ez dixwazim weke dawî final em vê çi bike yanî Koban kesekî weke min nikane pesnê xwe Kobanê bide û hedê kesî jî nîne feqet me şahîtiya wê kiriye şahîtiya wan li hengana şahîtiyan wan canûk û camêrên dibê çe çavsor yani bi tu hawî ji mirinê netirsiyan û rûmeta netewekî paranstin û ruhê xwe kiribûn mista xwe ew şer dikirin me şahîtiya wan kiriye di vê dirê de min xwest ez hinekî pesnê wan hinekî rastiya wan bibêjim an do bû an pêr bû heval sevkan Kobanê zaten bi giştî mesela Kobanê û Rojavayê Kurdistanê çünkî ev kesanan çûn wê derê yani weke Navîn Efrîn weke Sevkan Kobanê ev kes çûn
گل آماده کر جبوی شر جبوی ایریش ور سر دبی چه گل بساز کر گل آماده کر چی کر از وانا نزانم از نبوی دمی نزانم تشتی از دانم از مثلا شر کوبانی بری تیکه و باجیر دا من شاهد یوان کریه شاهد یوا بویرنا کریه لهنگی کوبانی پر بون یعنی دبی چه بسدال لهنگی وی هنن یعنی جاری متابی کی پر ما وانا دبی چه وکه به ترکی دبین یا قضا تصلا اما واب نفسها گوتن يعني پر تشتين مرو بكن وبقري وهيش پر تشروكي وينا فقط كرتاسيه وكوباني نه كوباني باجاركي إدي ويا ناسنامايا كردستاني ناسنامايا نتابع كردس هر كرد بكوباني سربلند ويا لدربي كردستاني مير خاصية لهنجيا جن خاصية كوباني ويا جيك أو بي سري ويبلند بالحرة برينجي يعني لولا از کسی که خود پر شانس خودی شانس ببینم دا کوبانی میجی شاهدیا و کسانا کر gerek spas dikim roni riha hevan no jarek nejwa rica dikim bibin abone kanalê mezin bikin endametî dibe abonetî dibe şikerem oxra me tenê neyrin ve kanalê mezin bikin em kanala yekemîn ab tenê ab Kurdîne ku rojane bi istikrar ve şanê birêve dibe Ronî Ruha ji heftê carê meraye mala we ava her hebin ji bo her tiştê ji bo hebûna we Ronî mala te ava gerek spas dikim em jî haqiqeten spasiya wala mamoste بالروح حكي برجو دامل تاجو دار كري الشيخ مالتي أبا